Mheshimiwa Boy. Makofi kwake jamani, makofi kwake. Asante sana. Mombasa hoye! Mbona mwasema pole pole? Mombasa hoye! Mheshimiwa Rais, baba watano ambao utakuwa rais Mungu akipenda hivi kesho kutwa. Mkweli si kweli? Wale wametuibia, lakini kesho kutwa Mungu akipenda tutapata uamuzi na baba wapi? Ikulu. Sawa sawa. Mimi nimetoka Kwale, nina salamu kutoka Kwale kwa nyinyi wakazi wa Mombasa. Niseme siseme? Niseme siseme? Tarehe 29, tarehe ngapi? Tarehe ngapi? Wewe ukiamka usubuhi mkazi wa Mombasa, hizi ni salamu naletea kutoka Kwale. Mkiamka usubuhi unachukua, unaweka, unamtilia Abdul Samad huyu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hizi ni salamu tumeletea kutoka Kwale. Tumeandamana na women nani mama Masito kwamba salamu tuwaletea watu wa Mombasa, na sisi tutakuwa na nyinyi. Tutalinda kura siku hiyo pamoja mpaka usubuhi. Sawa si sawa? Baba, na kuhakikishia baba, sisi wakazi wa Kwale tutakuja na MCA wetu, tutalala vituoni tukilinda kura za hapa. Tunachukua, tunaweka. Umesikia Abdul Samad? Tunakuja kulinda. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana. Haya. Haya. Mombasa oye! Haya. Mombasa oye! Mumesikia mambo ya Kwale hayo eh? Haya. Nichukue nafasi hii nimkaribishe seneta wetu wa Mombasa, Mheshimiwa Faki. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Mombasa hoye! Baba Raila Amolo Odinga, rais wa 5, Mheshimiwa Mama Martha Karua, Deputy President wetu, mabibi na bwana, asalamu alaikum. Kwanza tungependa kutoa shukrani zetu za dhati kwa watu wa Mombasa kuhakikisha kwamba tumemweka baba State House kwa upande wetu wa Mombasa. Vile vile tunatoa shukrani za dhati kwa watu wa Mombasa kuhakikisha kwamba wabunge 5 kati ya 6 wameingia wa ODM. Senator ODM, Women Rep ODM na MCA zaidi ya 23 wote wakiwa ni wa ODM. Baba, siku ya kura kulikuwa na matatizo mengi hapa Mombasa. Kulikuwa na ucheleweshaji makusudi wa kupeleka vifaa vya kura katika vituo vyetu. Vile vile zile mashini za biometric ziliwaregesha wananchi wengi ambao walikuwa wametoka kwa kupigia kura na hawakuweza kupiga kura. Kwa hivyo tungependa kumwambia Chebukati na watu wake kwamba tarehe 29 tunataka vituo vianze saa 12, kwa sababu watu wetu wengi wanakwenda kazini na hiyo itakuwa sio public holiday, ili wapige kura kwanza kabla ya kwenda kazini. Wangapi wanakubaliana tupige kura kabla ya kwenda kazini? Lazima tupige kura kabla ya kwenda kazini. Jambo la pili, tumeona kwamba baba umeweza kutuletea katiba mpya, na katiba inasema kwamba matatizo baina ya wananchi na viongozi wao ama viongozi na viongozi ende katika mahakama. Sisi tumekubaliana na uamuzi wako wa kuchallenge katika Supreme Court matokeo ama wizi wa kura ambao ulitokea tarehe 9. Na hii tunaona kwamba itakuwa ni ya mwisho, kwa sababu tunajua Supreme Court itakutangaza wewe mshindi moja kwa moja. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wangapi wanakubaliana na mimi? Kwa hivyo safari yetu imeanza, haijakamilika. Safari itakamilika wakati baba ataingia State House. Na tarehe 29 Jumatatu tuna ndugu yetu hapa Abdul Samad Sharif Nasir. Mombasa tulijua ni ODM, si ndio? ODM. ODM. Tuko tayari. Kwa hivyo tarehe 29 lazima tuhakikishe Abdul Samad Sharif Nasir ameingia kama gavana wa kaunti ya Mombasa. Asanteni sana, Mungu atubariki sote.
Mombasa hoye! Mombasa hoye! Jamani, tuwe na subra ya kusikiza viongozi Tufanyeni subra kidogo. Nichukue nafasi hii nimtambue na nimuombe aje azungumze Mheshimiwa Jalango. Wapi makofi ya Mheshimiwa Jalango? Kuja ndugu yangu. Kuja. Jeshi ya baba iko wapi? Jeshi ya baba. Sema ipo siku na itafika. Wanaweza chelewesha lakini itafika. Mimi pale Supreme Court nilibeba box number 24. Uliona box number 24? Na hapo ndio sasa hiyo box ndio ya kupeleka Ruto nyumbani. Ipo siku, si ndio? Na itafika hiyo siku, bado baba atainua Biblia, si ndio? Na kusema mimi Raila Amolo, na jinsi baba alivyoahidi, hiyo siku akiinua Biblia juu, utapata message 3 kwa simu yako. Akimaliza tu hivi, sikia, akimaliza na kusema na Mungu nisaidie, message ya kwanza bado ni ile shilingi 1000 ngapi? 6. Unaipata? Baada hiyo 6,000, baada hiyo 6,000, message ya pili itatoka kwa mzee wako ama boyfriend wako, kama alikuwa ametoroka na kurudi nyumbani. Atasema kwa message, mzee wako atasema nini? Baby, nakuja nyumbani. Unajua ni kwa nini anarudi? Kama ni school fees ndiye ilimfanya toroke, baba amefanya nini? Kama ni nyumba ilifanya atoroke, baba amefanya nini? Kama ilikuwa ni matibabu angeweza ya watoto, baba amefanya nini? Watu wa Mombasa, Nairobi tumelock. Kwa sababu Nairobi out of 17 constituencies tulishinda 15, si ndio? Tulishinda 15 out of 85 wards, tulishinda 45. Unanipata? Nairobi ni Azimio, si ndio? Sasa hivyo ndivyo tutafanya hapa Mombasa, si ndio? Governor akiwa ni mmoja peke yake, si ndio? Abdul Swamad, si ndio? Governor wetu hapa, si ndio? Wapi kura za Abdul Swamad hapa? Sasa tumekuwa na jeshi ya baba. Jeshi ya Sarif Nashil pia ziko. Jeshi ya Abdul Swamad wako wapi? Jeshi kwa wapi? Jeshi kwa wapi? Jeshi kwa imara, na bado sisi tuko imara, tuko gangari. Mombasa ni Azimio ndani ya chama cha ODM. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya. Mombasa hoye! Si mnasikia maneno hiyo? Si ni maneno mazuri? Nichukue nafasi hii nitambue ndugu yangu ambaye yuko hapa, Sheikh Juma Ngao. Uje useme moja tu, na ni moja kwa sababu muda umeenda sana. Basi kwa wale wa Kristo, kwa wale wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wale wa Islamu, salamu alaykum. Rais wa Jamhuri ya Kenya watano, Raila Amolo Odinga, pamoja na makamu wetu wa rais Mama Martha. Mimi na mambo kama matano hivi. La kwanza, nitaanza na yule mwenda wazimu wa South Africa, aitwa Julius Malema. Kila mara anaposti kwa mitandao lugha chafu za kumtukana baba. I want to warn Julius Malema that you are not a Kenyan, so you don't understand what is happening in Kenya. And please, I'm warning you, stop it. Otherwise, if you don't stop it, and when they come in Kenya here, we'll teach you a lesson. Baba is our father,
and no one can undermine him, and we keep quiet. So please stop it. Ikiwa huwezi siasa South Africa na kushinda, nenda nyumbani ukakae. Baba hawezi kwenda nyumbani. Jambo la pili, hatuwezi kubali Raila Amolo Odinga na Azimio kufanywa umbwa faida kwa paka. Na ujumbe huu na Mpachebukati na makommissioners wake wawili wa ABC. Mkulima anapowinda mnyama humchukua umbwa. Akiona swara akasema umbwa kamata. Wakati umbwa yuko mbio yamfukuza swara, paka yuko jikoni nyumbani yanka. Umbwa huenda mbio, kamata. Umbwa mzuri wewe, you are trained, shika swara. Akimshika swara yule umbwa, mkulima humchukua akamchinja. Anapoanza kukatakata nyama, umbwa akisonga upigwa. Lakini paka akisonga ndio alofukuza. Wakati umbwa afukuza mnyama, mata yake si haramu. Wakati ugawanya nyama, mata umbwa haramu, mata paka ndio halali. Hatuwezi kubali kufanywa umbwa. Kufukuza swara, kwenda mbio, tukimkamata Chebukati apeleka paka hiyo nyama. Hatuwezi kubali tabia hiyo. Na naomba Mama Martha Koome, naona ni mama ambaye uko very independent na ataka justice. Nataka uwe mwanamke wa kwanza ulimwenguni kunalify uchaguzi huu wa wizi. No kinalify mama, na kuomba kwa hisani yako, tangaza Raila Amolo Odinga kama rais wa Kenya. Toya. La mwisho. Jambo la mwisho. Huyo tusoma Raila, msiangalie hapa peke yake tu. Abusama njoo hapa ndugu yangu. Baba yake huyu, nani hakuzikiwa maiti yake? Uwe Mbara Pwani. Baba yake huyu, nani hakupa Kotimani? Baba yake huyu, nani hakupa karo za shule? Sharif Nasir, Mungu amrehemu aliko, hakuwa mkabila. Sharif Nasir alisaidia Mbara, alisaidia Mpani, alisaidia Muislamu, Mkristo, hata makafiri wakusaidiwa na Sharif Nasir. Huyu amefuata mkondo, asaidia education kabila zote, dini zote, watu wote, hana ubaguzi. Ni kama Raila. Na waomba kwa sani zenu, tarehe 29, Wakristo, Waislamu, hata makafiri ambao wana dini, wamchague Sharif Nasir. Mtamchagua? Nione mikono. Na baba Raila, baba ake alikuwa kama Sharif Nasir. Wazungu alimwambia wacha Kenyatta, akaejela. Jara moja akasema siwezi hospitali bila Kenyatta. Akatoka Kenyatta, jara moja akamwachia urais. Kweli si kweli? Raila juzi Kibaki wasimama, akasema Kibaki tosha. Moi alipokuwa amezongwa, akasema Moi tosha. Juzi serikali ya Yumba Uhuru and the left right, maandamano ya baba kila wiki, serikali ya Uhuru ilijam. Baba akasema basi ndugu wangu njoo, Uhuru tosha. Leo sisi wa Kenya, reforms ambazo baba amezileta, Ruto ameleta reform gani ya Kenya? Ruto ameleta reforms gani Kenya? Huyu mzee takulipa hatuna. Niko mahakama imtangaze kwa mshindi, mzee tumpe shukrani, awe rais wa Kenya, tupate baba Kea na mazuri mengine. Kwa haya machache, toa mnikali ya chapati. Nitakoma hapa, lakini nitasafiri sana. Tarehe 29 mpa Sharif Nasir kura gavana Mombasa. Asalamu alaykum. Asante sana Sheikh Juma Ngao.
nitambue uwepo wa chairman wa chama cha chungwa kaunti ya Kilifi, Mheshimiwa Teddy Mwambire. Aje hapa tu, aje aonekane. Teddy Mwambire, salamu. Sekunde moja. Mombasa hoye! Hebu tusalimiane hewani kidogo. Asanteni sana. Baba na mama, nasema karibuni Pwani. Mimi nimeitwa kuja kuwasalimia kwa sababu moja. Nimetumwa ujumbe kutoka Kilifi kuleta hapa Mombasa. Na ujumbe ni mfupi sana. Ujumbe unasema tarehe 29 wale ndugu zangu wote ambao wanatoka sehemu za Kilifi ama wanachimbuka wa Kilifi, tunataka tuende sehemu moja peke yake. Na sehemu ambayo nataka kuenda, tunataka tumpigie ndugu yangu Abswamad hapo. Sawa sawa. Wale ndugu zangu wote wa Kilifi, angine ambamo haha. Siku ya Jumatatu na madzacha usini umpigire yu bwana. Ni karakara. Tunasema hivyo kwa sababu tumefanya utafiti, tumechunguza, tumeangalia wale wanasimama. Na kuna ndugu zetu kutoka Kilifi wamejaribu kupitia hapa, wakadanganya watu fulani. Mimi ni mzaliwa wa Kilifi, nimekuwa mwanasiasa hapa Mombasa, nilikuwa CDF member wa Kisauni hapa Mombasa kabla sijaenda kule. Ninaelewa vizuri sana masuala ya Mombasa. Na mimi nimeangalia vizuri muungano wa Abswamad na huyu kaka ndio unaweza kuleta mabadiliko makubwa hapa Mombasa. Wale wengine wanajaribu kuzunguka kuuzwa kule kwa ule jamaa. Tusidanganywe, kesi ambayo iko mahakamani si kesi ya kutufanya tubabaike. Kwa sababu kwa mara ya kwanza ile kesi iko mahakamani, kesi ambayo iko na ushahidi mzito sana. Hatutaenda kwa uchaguzi mwingine, rais na makamu wake wako hapa. Rais na makamu wake wako wapi? Wako wapi? Nani? Nataka kuwauliza watu wa Mombasa na wale wa Mijikenda wenzangu, mko tayari tuwe takuwa nje ya serikali? Mko tayari tuwe nje ya serikali? Kwa hivyo ikifika Jumatatu mnafanya nini? Mnapigia nini? Mnapigia chungwa, si ndio? Kama huwezi kumuita ukifika pale, sema unataka nini? Unataka nini? Una malanoni na mverasho. Asante Mheshimiwa Teddy. Mheshimiwa D, kwa haraka, tenge hapa kwa haraka tumalize, nipeane microphone pande nyingine. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Haya, huyu ndio mwenyekiti wenu wa ODM Mombasa. Mimi niko na salamu mbili leo. Kwanza namshukuru Mola wetu, ameweza kutupatia ushindi sisi ndani ya Mombasa County. Kama tujuavyo, katika madiwani 30, 23 ni wa ODM. Kwa hivyo nawashukuru wakazi wa Mombasa na wanachungwa kwa kujitokeza kuonesha imani yenu na chama. Jambo la pili, mimi naomba, najua tuko na mawakili wakubwa sana wanaoshughulikia kesi Nairobi, na waomba, tunataka county scrutiny na declaration ya president wetu Raila Amolo Odinga. Ya mwisho kabisa, na waomba wakazi wa Mombasa na wafuasi wote wa Azimio, tarehe 29 ambao ni Jumatatu, na waomba tuhimizaneni, tutokezeni kwa wingi ili tuweze kumpitisha gavana wetu Abdulswamad Sharif Nassir. Wangapi wanasema gavana Sharif Nassir? Asanteni sana, Mungu awabariki jamani. Asante chairman. Tenge dakika moja pia. Haya, nataka kidogo na wasalimie. Hamjambo? Akisema takubariki hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu. Mambo yake ajabu. Ati sisi watu wa ODM kwa vile tunapenda amani, ati ni watu wa kuchezewa. Ati watu wanatukejeli,
ati Tenge ulihama, sasa ati Ruto amechukua urais. Nani amesema namna hiyo? Sisi tuko na msimamo na tunajua baba ndio rais wa taifa la Kenya. Na baba akisema ria, tunafanya nini? Ria. Lakini baba amesema tutulize boli kidogo, tuangalie mambo ya koti, si ndio? Lakini wakicheza na baba hatutakubali. Tuko hapa kusimama imara na chama chetu cha ODM, na tunajua ile ukora walifanya ili kuangalia jinsi gani wataweza kudhulumu baba. Lakini tuko macho, watu wa Mombasa tumesimama imara. MCA 25, MP 5 pamoja na women rep na senator, atikisha Abdul Swamad atawaletea nyenyenye na yule mwizi wa Nairobi yuko hapa Mombasa. Si tutakubali kushindwa kweli? Tutakubali kushindwa na wale watu wa kutapatapa na yule gavana wa Maskati? Tunamwambia baba, wakutukane, wakukejeli, jeshi yako iko nyuma, tutapambana na wewe mundu kumundu, au sio? Na wakisema noma mbaya, kama itabadilika ibadilike. Vile baba amesema ni hivyo hivyo, haibadiliki. Tunangoja koti itangaze baba kama alivyotambua kwamba baba ndio mshindi wa taifa la Kenya. Kila mtu anajua namna hiyo. Kama waliendelea kuiba pale wakiwa Bomas, waliiba kila kwenye vituo na yale makompyuta yao, tutapambana nao kesho kutwa tarehe 29 kwa Mheshimiwa Abdul Swamad, Sharif na Nasir. Tunajua wameleta watu 1000 Mombasa ambao ni maagent na ni waizi wa kompyuta. Tutapambana na wao usiku mchana mpaka Mheshimiwa Abdul Swamad akalie ile kiti ya gavana, na tarehe 29 tutahakikisha sisi tuko na wao bega na baba ni rais. Tarehe 5 uamuzi ukitoka, hatuendi kupiga kura. Baba anapewa certificate na tunaenda kuapisha baba, na baba anaongoza nchi ya Kenya. Nani yuko pamoja na baba? Nani yuko pamoja na baba? Na mama Karua, sio mama mko ndani. Asanteni, Mungu awabariki. Nichukue nafasi hii kwa sababu tuna viongozi wa chama ndani ya Azimio wa Jubilee, nimpatie chairman wa Jubilee aongee kidogo. Karibu. Chairman huyo, mimi ni deputy. Karibu. Chairman. Haya, Mombasa oi. Mombasa oi. Yangu ni kushukuru Mungu kwa kupewa nafasi hii kama wanachama wa Jubilee. Na swali yangu moja, tuko na Jubilee hapa? Jubilee yuko hapa? Ningetaka tu secretary wangu tafadhali usimame, uenue mkono. Asante sana. Tumewakilisha Jubilee katika Azimio katika Mombasa. Ni kweli si kweli? Na tarehe 29 asubuhi saa 12 tutakuwa kwenye vituo. Ni kweli si kweli? Kazi yetu kubwa kama generals za Abdul Swamad ni kuhakikisha majirani zetu, ndugu zetu wote wameenda nini? Kupiga kura tarehe 29. Ni hivyo sivyo? So nawaomba kwa unyenyekevu ya kwamba tarehe 29 asubuhi tumobilize watu wetu, tuhakikishe ya kwamba hii kiti ya gavana iko ndani ya Azimio. Asante sana. Haya, leo si siku yangu. Leo ni siku ya baba. Sisi kama watu wa Mombasa tuna huzuni kubwa kwamba rais wetu Raila Amolo Odinga bado hajakalia kiti, sivyo? Tunamuombea Mungu, tuna uhakika haki itatendeka. Mimi nataka kuwauliza watu wa Mombasa, muko tayari? Mombasa, muko tayari siku ya Jumatatu? Muko tayari kwa vita vya Abdul Swamad, Sharif, Nasir? Asanteni.
Nichukue nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir uongee na watu wa Mombasa. Haya, wana Mombasa, hamjambo? Kwanza lazima niweze kutoa shukrani. Kuna baadhi ya ndugu zetu waloweza kupigania viti tofauti tofauti katika Azimio na hawakuweza kuyumbayumba kwenda huku ama kule. Wako na sisi. Namtambua mzee wetu mzee Shakombo yuko hapa na sisi. Asante sana mzee wetu. Mheshimiwa Samata pia vile vile yuko na sisi hapa. Mheshimiwa Hamisi Domoko pia vile vile karibu sana. Mheshimiwa Hamisi Dani yuko hapa pia vile vile. Tuko na Jacob Boaz. Jacob, yes, karibu Jacob. Duncan Kagalo. Asante Duncan. Tuko na Mheshimiwa Chialo pia yuko hapa. Ma-MCA nadhani washatambuliwa. Tuna ndugu zetu wale walisimama pia kwa upande wa MCA, ni wengi sana popote wale walipo. Baba, tuko na dada yetu Hanifa pia ni MCA kutoka Kwale, amekuja paka hapa. Baba, pengine tu kabla sijaanza kuzungumza, sisi tumebarikiwa. Kuna wale walikuwa wanaitwa aspirants, wale wapigania kuweza kupata tikiti ya ODM na tikiti ya vyama vingine. Wapo hapa pia vile vile. Pengine muinuke na mnyoshe mkono, ma-aspirants wote wainushe mikono. Hawa walikuwa ni aspirants, wale walivai na hawakuyumbayumba, bado tuko nao. Kisha pia vile vile tuna wale candidates independent na tuna candidates pia wa Azimio. Pia tuko nao hapa kwa upande wa MCA, sio? Sasa tusipoeleza hadithi yetu, wana Mombasa, hadithi yetu itaelezwa na wale ambao kwamba ni magaidi. Tusipoelezea yalivyokuwa, watashika mikrofoni na kuzungumza wengine. Tusipoweza kunguruma na kukohoa, watainuka na wengine waanze kuwa na kichefuchefu. Yale yaliweza kujiri tarehe 8, tulikuwa tuko tayari kuweza kupiga kura. Nataka munielewe kwa makini, na yoyote aliye na ushahidi kando na haya aweze kuzungumza ya kuwa maneno ya Abdulswamad Sharif Nassir yalikuwa ni uongo. Saa 10 kesho tunaamkia kura. Tunaambiwa na vyombo vya habari kura za Mombasa na Kakamega zimeweza kuahirishwa. Wenzetu walikuwa wanazungumza na vyombo vya habari kabla IEBC wenyewe hawajatangaza ya kwa kutakuwa na kura zitaweza kuahirishwa. Swali, ikiwa hawazungumzi kwa lugha moja, wenzetu walijua vipi wakawa wanaanza kuyazungumza mambo haya kabla IEBC wenyewe hawajaanza kutangaza ya kwa kura zitakuwa na mabadiliko ya Kakamega na maeneo ya Mombasa? Angalieni, Wakenya waweze kufungua macho. Hii kubadilishwa kura Mombasa na Kakamega was a well calculated move, and it was not an error. It was a well calculated move, it was not an error. And mind you, baada uchaguzi tarehe 29, baada Supreme Court ruling
we will revisit this matter. Tutayarejelea tena. We deserve answers. Kwa nini watu wa Mombasa na wa Kakamega waliweza kudhalilishwa namna hii? We will revisit this matter. Hayamaliziki katika kura peke yake. Sababu kuu kwa nini Mombasa na Kakamega ni kwa sababu maeneo haya yalikuwa wazi ni maeneo ya Azimio, ni maeneo ya baba Raila Amolo Odinga. The whole idea was to create voter apathy, kuchemsha damu ya watu wasiweze kutoka kupiga kura. Tofauti ya kura licha ya kuwa wameiba, tofauti ya kura ya baada ya kuiba kwao, lao kura zingelikuwa zimepigwa katika Mombasa na Kakamega, today we will be talking about a whole different narrative. Kisha baada ya hapo, mkitaka kujua, tukakaa na tukaweza kujitayarisha tarehe 23 bila ya kuweza kutuhusisha wala jambo lolote. IBC wakashika mikrofoni na wakaanza kutangaza tena ya kuwa tunaiahirisha indefinitely. Nia na njama yao ilikuwa ni hizi election. Kwa fikra zao wanadhani ya kuwa wataweza kununua Supreme Court ili kura zikiwa zinapigwa Mombasa na Kakamega waweze kuwa na yule wao ati awe ni rais. Kuna Mungu jamani. There is an almighty God. Tulienda mahakama. Vijana watatu wadogo kutoka Mombasa waliniambia, Abdulswamad Sharif Nasir, stay out of these court battles. We will go on court to court on behalf of Kenyans. Baada kuwa served with papers, IBC mbio waliitisha mkutano. Baada kuitisha mkutano, Francis Soya alienda kwa niaba ya Mombasa. Akifika pale, kuna wengine vijidudu mtu wanasema ya kuwa tunaomba kura isiwe tarehe 29, kura isongezwe mbele mpaka Septemba huko. Sisi msimamo wetu ulikuwa tuko tayari, hata kama muna nguvu kurewind iregee tena tarehe iwe ni tarehe 8, tuko tayari. Mkatuambia kura ziwe kesho, tuko tayari kura ziweze kupigwa kesho. Mutachelewesha, lakini kuzuia hamuwezi kuzuia, my friend. Sasa mimi nauliza, Kakamega katika viti 13, 11 vilienda kwa ODM. Hiyo eneo ni la Azimio ama si la Azimio? Tuje hapa Mombasa, Masimba, vijana wadogo ma MCA hawa, wale wenye kujaribu kushindana na sisi, maeneo yao wao wenyewe, ma MCA wetu walipata kura zaidi. Out of 30 MCAs katika Mombasa, 26 are affiliated to Azimio, to Raila Amolo Odinga, to Abdulswamad Sharif Nasir. Katika wajumbe 6, 5 wote wako hapa mbele yetu, mumesikia sauti zao. Women rep tuko naye sisi, senator tuko naye sisi. Kando na hao, hata wale ambao walikuwa wanashindana, walotokea namba 2 katika Azimio, katika independent, pia tunao sisi. Please tell me the scientific method you will use to try and win these elections in Kakamega and Mombasa. Njia watakaojaribu kuitumia. And this is why nawaomba na nawasihi watu wote tuwe macho na tuwe ngangare, my friend. Mimi kama Abdulswamad Sharif Nasir, wakijaribu kuleta nyef na wakijaribu kuiba kura, siku hiyo ndo mtajua mimi Abdulswamad Sharif Nasir
Mimi hii ngoma nilizaliwa ndani yake. Papa akizaliwa hafunzwi kuoga, my friend. Kila njia munaojaribu tuko ngangare na nyinyi. Siku hiyo ndo mtajua ya kwa mamangu anaitwa Mama Nasimu na mimi si mwendazimu. Jaribuni kufanya yale mulijaribu kuyafanya. Tena mimi nimebarikiwa, niko na majeshi ya kutosha. Niko na majeshi wa kutosha. Wewe leta wale utakaowaleta. Walete wale watakaojaribu kukuongezea kura za kompyuta. Sisi kila ukijaribu hivi na hivi, safari hii mulijaribu kuhakikisha ile mchezo wa dakika 90 mukatupatia red card. Ile mchezo mwingine wa penalty mukajaribu kutupatia red card. Safari hii tuwafunga na kisigino, my friend. We are ready, we are prepared, and we will be able to overcome. We will overcome. Mimi nawaomba watu wa Mombasa. Watu wa Mombasa nawaomba. Hii sauti ya Abdulswamad Sharif Nassir, panapo majaliwa, for the next 5 years and another 5 years to come, this will be the voice of the People's Project, Abdulswamad Sharif Nassir. Mumenitusi na mumenikejeli maneno yote, mukaweza kuzungumza lugha zote. Mwenyezi Mungu alinijalia ngozi yangu ni ya mamba. Mimi katika ngoma hii nimeitwa paka mwanaharamu. Katika ngoma hii nikaambiwa sijui ni hivi. Katika ngoma hii nikaitwa hivi. Katika ngoma hii nikaitwa hivi. Lakini ikifika tarehe 29 mutaniita His Excellency the Governor of Mombasa. Baba, be ready. Baba, be ready and be steadfast. We have an agenda for the people of Mombasa and Kenya at large. They have tried to derail us, but we are on course. They have tried to shove us, but we are saying we are remaining steadfast. Watu wamekaa ngangari. Watu wamekaa na msimamo. Kesi ile iliyoweza kupita katika uchaguzi uliopita, ushahidi ule tuko nao safari hii ni ushahidi mzito zaidi, ushahidi wenye nguvu zaidi. I strongly believe, and I am of the affirmation, that the Supreme Court itatoa amri hizi hesabu zihesabiwe tena. Na siku hiyo, my friend, tunaambia Baba Raila Amolo Odinga, as you take the Holy Bible to swear that we will serve the people of Kenya diligently. Ukishika msaafu na mimi nikishika msaafu na wewe ukishika Biblia, Baba, nataka uziangalie hizi uso hapa, hizi nyuso zilioko hapa. These are the soldiers who will fight for you, Baba, till the end. Mimi nataka nikimalizia na nikiweza kumkaribisha our incoming, call it treason, call it whatever you may, our incoming deputy president, nikiwa namkaribisha, mimi nataka tuchukue kiapo ndani ya nafsi zetu ya kwa hatutochoka. Tusichoke. Hawa jamaa njia watakao kuja nao ni mbili. Njia ya kwanza matusi. Njia ya pili ni pesa na uwizi. We have been born and raised better kama wana Mombasa. Tunaelewana, sio? Kwa hivyo with a lot of pride, with a lot of dignity, allow me to welcome our incoming Deputy President of the Republic of Kenya, Mama Martha Karua.
tukiwa kama mawakili, kesi ikiwa sawa, tunaambiwa kesi ikiwa kwa mahakama na tuna matumaini kwa maamuzi ya mahakama. Mawakili wetu wako ngangari, watapeleka hii. Wanataka mama sizuie na hii pia ya media. Atume zote mbili. Mimi nawaomba muingie kwa kila nyumba, muende kila mahali, muone ya kwamba kura zote ni kwa ndugu yetu Abdulswamad. Pia muelewe ni kwa nini wakasimamisha. Mshaambiwa na ndugu yangu, hawakutaka ijulikane Kenya walio wengi wako upande wa baba. Kama tungechaguana tarehe 9, tungekuwa twajigamba kaunti 24 zao zikiwa ni 21 ziko nyuma ya baba. Na kama hakungekuwa na makosa kaunti zingine, tungekuwa na kaunti 27. Wacheni Jumatatu tufuatilie haki yetu, tupate Mombasa na Kakamega tuwe na 24 wakiwa na 21. Ionyeshe wazi ya kwamba walio wengi wako nyuma ya baba. Tumekubaliana? Na ujue wewe ndio umeibiwa ushindi wako. Kura ni zenu, ni nyinyi mko nyuma ya nani? Kwa hivyo fanya hiyo kukasirika kwako sababu umeibiwa ikufanye uingie kwa kila nyumba kuambia watu wetu watokelezee wamchague Abdulswamad. Mimi nimefurahia. Kwanza niseme asanti sana. Mulitupatia 26 MCAs out of 30. Na kura zilizo nyingi Mombasa mmepatia baba. Asanti sana. Hizo nguvu zenu muzitoe sasa tupate gavana. Mimi nataka kuzungumza tu kidogo juu ya umuhimu wa gavana. Mambo yote yako ya kila siku ile inakusumbua iko kwa ofisi ya gavana, iko county government. Ujue ukikosea kuchagua gavana, hata tukipatiwa ushindi wetu ambao umecheleweshwa, baba akitoa amri akiwa Nairobi, wewe upate baba care. Kama ni gavana ambaye hamsikizi baba care yako itachelewa. Mipango yako yote itachelewa. Wamezoea kuita watu project. Abdulswamad ni project ya watu wa Mombasa. Ni project yenu? Ni project yenu? Wale ni project ya makateli ambayo wanapora nchi yetu. Msipomchagua gavana anafaa, ile poti yenu itakuwa na miguu, itatembea. Mkitaka kazi zenu zirudi, mambo irudi Mombasa, gavana ni Abdulswamad. Ujue Jumatatu ni haki yako unafuatilia. Ni maisha yako unafuatilia. Tafadhali mtupatie gavana ataweza kutekeleza ile manifesto yetu, zile sera zetu, sera ambazo ni za kukufaidi wewe.
Na usijali hata mkiletewa watu wa kusimamia uchaguzi, yani maagent wao wa kutoka mbali. Hata awe profesa awe nani, kichwa yake ni moja kama yako. Unaweza kuwa huna pesa lakini akili unazo. Tumia akili zako, ujasiri wako, linda kura zetu. Linda haki ya watu wa Mombasa. Wapatie yule gavana wanaomtaka. Na wale walibadilisha siku ndivyo watudhulumu. Tuwaambie watakula huu. Tupatie kura zote Abdul Samad. Mimi nawaomba na wasihi. Mnamjua mtu mwenye utu. Mtu wa vitendo, kiongozi wa vitendo. Tuko na imani mkimchagua Mombasa itabadilika. Mimi nataka tuelewane, tuelewe ya kwamba ukiona mimi nilisema ukianza na wizi utamaliza na nini? Na kama wizi wa kwanza ni wa kura, wizi wa kwanza ni wa uchaguzi, mabadiliko gani yule anakudhulumu anaweza kuleta kwako? Mjiulize watu wa Mombasa, kama unataka mema kwako na wakaazi wote wa Mombasa, tafadhali chagua Abdul Samad. Na hiyo ndio message tunataka mpelekee kila mtu. Hii si wakati wa kwenda kwa mikutano tena. Nyinyi viongozi nikiwaona, naona Mombasa yote ikiwa hapa. Naona viongozi wote wa pwani, naona pwani itakuwa karibu isaidie Mombasa ipate haki yako. Haki yako ndio imedhurumiwa, umenyang'anywa kuchagua gavana wakati wa uchaguzi tarehe 9. Wamechelewesha lakini inakuja Jumatatu. Mimi nawaomba, ukiingia pale kama wewe ni agenti, ingia masaa inayofaa. Usikute sanduku limefungwa. Ukikuta limefungwa, itafungwa ikiwa na kura ndani. Kuwa hapo uhakikishe haina chochote. Linda kura na moyo wako wote. Na hii tutachukua, Mungu atujalie. Pia nataka kushukuru Mungu kwa kutupatia kiongozi kama Baba the Fifth. Mtu ambaye hachoki kutetea Wakenya. Kama ni mtu wa kawaida, yale amepitia angesema wacha ikae. Lakini hachoki kutafuta haki ya Mkenya. Na ukimwona utaona ana furaha na ana ile roho ya kuendelea. Tunasema asanti kwa Mungu. Na tunamwambia asanti kwa kusimama wima na Wakenya. Na tunamuomba aendelee hivyo hivyo. Nyinyi mnaomba aendelee kutuongoza hivyo? Tutamshikilia. Tumshikilie kabisa, sababu siku iko karibu tupate haki yetu. Mimi nataka nikimalizia niseme haki ya watu wa Mombasa iko mikononi mwenu. Mutie watu wetu mtisha, wajue kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Bado tutaendelea na tutapata haki yetu. Hii chakula lazima tutaweka kwa meza na kufanya nini? Na kula. Mmekubali tuendelee hivyo hivyo? Mimi najua mmechoka. Saki baba aongee na watu wamechoka. Sio kazi yangu kuiba, lakini simameni tufanye exercise kidogo. Mombasa msilale, lale. Mombasa msilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, no mapambano. Wapwani msilale, lale la. Wapwani msilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano.
bado mapambano. Wakenya msilale, Wakenya msilale, bado mapambano, 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 bado mapambano, 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 bado mapambano. Asanteni sana. Bila kupoteza wakati, nimuitie Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Raila Amolo Odinga. Mombasa we. Asanteni sana. Nina furaha tele kuona nyuso zenu hapa mkiwa mmechangamka. Tumekuja mimi na Martha ili tuweze kuonana na nyinyi ana kwa kwanza kutoa poleni kwenu wakaji wa Mombasa kwa yale ambayo yalifanyika siku yale. Nyinyi ni watu wa Kakamega, mlifanyiwa njama kubwa sana, lakini nyinyi wenyewe hamna makosa. Nyinyi vile vile hamkuwa nyinyi mnalengwa. Kakamega na Mombasa ililengwa kwa sababu ya baba na Martha huyu. Maana yake walikuwa wameona kama wimbi imetanda ambayo ilikuwa hawezi kuepukika, wakatoa njama ya kujaribu kuzuia kura zetu zingine. Ndio kimaksudi wakasema tusimamishe wa Mombasa na Kakamega. Lakini hata ufanye nini, siku za yani ikifika, kila mtu fanye nini, hata hii itatereza tu, tereza tu. Hii nyani ako juu ya miti kule, anafanya nyefu 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 nyefu, lakini huko chini tumeweka umbwa. Tata tutarusha mawe huko juu, nyani yaanguke chini na umbwa atakuwa na yeye. Sasa mimi hamuoni mimi sina huzuni, sina uoga. Hapana bwana. Hello? Mimi najua, nina hakika ya kwamba ukweli itatoka na ukweli itatendeka. Yale ambaye tumeona mimi na mama Martha huyu na macho yenu ni machafu sana, maovu, inainuka, haitakani ifanyike katika taifa kama ya Kenya hii.
lakini tulisema kitambo sana ya kwamba sisi tuna deal na wale ambao wanaitwa wale wafisadi wakubwa sana, wale wezi wakubwa ambao inaitwa kwa Kiswahili wapwaguzi. Wapwaguzi yale njama walipanga kitambo sana. Uliona wale ambao walishikwa kutoka ng'ambo, tunajua hiyo njama ilitoka huko. Wale kazi yao ilikuwa ni wezi tu, lakini hata ukijaribu kufanya nini, mwishowe ukweli itatoka, na kweli itaset the Kenyan nation free. Kwa hivyo sisi tunataka wa Kenya wawe na subira, wawe na subira. Mama Martha amesema ati kwa sababu kesi iko mahakamani hatuwezi kuongea juu yake, lakini wakianza kule mawakili wetu utaanza kutoa ushahidi. Mtaona 1, 2, 3, 4, 5 mpaka 10. Tunataka kwanza mahakama iseme ya kwamba sisi ndio tulishinda, na hiyo ndio kweli. Tulishinda, na badala ya kurudi katika uchaguzi tena tutangaze washindi, tuende tukachukue kiapo. Ati mwingine anajaribu kununua watu, ananunua wabunge, hata wale makandidates ambao walianguka, ati president elect, president shit. President elect sio mwingine ila ni nani? Nani tena? Sawa. Na hiyo tutaonyesha. Mliona ati yule mwizi mkubwa yao anaita sijui Chebu Theater. Huyo ametangaza ati kwanza aoni hata haya wale makomishina 4 wametoka wamesema hii si haki, hii ni wizi kubwa hii. Amebaki yeye peke yake, hata wale wawili waliogopa kwenda na yeye kule kwenye microphone. Ameingia katika hiyo ukumbi peke yake, na hiyo commission iko na wanachama 7, 6 hawakwe pale. Yeye ameenda pale peke yake, maana yake ilikuwa ameshapewa hongo kubwa, akaenda pale kutangaza. Sasa tena yeye hataoni haya, anasema hiyo uchaguzi wa Mombasa na ya Kakamega yaendelee kama yuko hapo. Tunasema hizi uchaguzi itafanywa chini ya usimamizi ya naibu wa chairman ya IEBC. Bwana Chebukati kama mshtakiwa disqualify himself, ajiondoe katika hii uchaguzi ambao unaendelea, awajifanye na wale watu ambaye hawana upendeleo. Tunaelewana vizuri? Sasa mimi natangaza hapa, Bwana Chebukati should disqualify himself from presiding over the elections in Kakamega and Mombasa, ili haki iweze kutendeka hapa. Sasa hapa Mombasa na Kakamega ni kipima joto. Nataka si nyinyi kama wana Azimio na wana Jubilee na wana Chungwa na wana Wiper, nyote kutoka hapa murudi nyumbani. Kampeni tulimaliza, iliyobaki sasa ni kuambia watu wetu wajitokeze siku ile, siku ya Jumatatu. Wajitokeze wote kwa wingi, waende wapige kura
Abdul Samad Sharif Nasir. Hiyo ndio sababu mimi nimekuja. Kwanza nimekuja kusema poleni, pili kutia nyinyi moyo. Nataka nyinyi mkaenda kila mahali mmetoka, Kisauni, Nyali, Mbita, Likoni, Changamwe, Jomvu, kila mahali. Hatutaki mtu yetu yote ilale, hatutaki kwa yote ilale. Manake mnajua sasa viti 5 tayari zimepita, imebaki moja peke yake. Kwa hivyo saa nyingine watu wengine watasema ni gavana peke yake, MCM zachaguliwa, mama amechagua na senator. Hapana, tunataka wafuasi wetu wote wasikufe moyo, wajitokeze kwa wengi zaidi. Siku hiyo ionekane ya kwamba Mombasa ni Azimio zone. Sawa? Hiyo vile vile itatia sisi, itamotisha watu wetu ambao wako mahakamani huko. Kwa hivyo hii kura mnapiga hapa, mnapiga hapa, na vile vile mnapiga kule kwetu kule mahakamani. Ionekane ya kwamba kama hawangetoa uchaguzi wa gavana Kakamega na Mombasa, ushindi wetu ungekuwa hata kubwa zaidi kuliko hapo. Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo nataka nyinyi nyote mkitoka hapa mwe mabalozi ya baba. Balozi ya baba. Kile mahali mnaenda mwambie watu wetu jitokeze. Vile bwana Shabala alisema kila mmoja wenu atapate watu 100. Hiyo itakuwa ni watu 300,000. Hiyo inatosha. Tosha gari. Utafanya namna hiyo? Utafanya namna hiyo? Wangapi mmekubali kufanya hiyo? Nione mkono wenu hapa. Azimio. Hawana Azimio msilale. Azimio msilale. Bado mapambano. Bado mapambano. Bado mama msilale. Mapambano. Vijana msilale. Vijana msilale. Bado mapambano. Bado mapambano. Bado mapambano. Azimio. Asanteni sana.
Tucocokerie ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ tũgĩkũmenyithia marĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka icigo itiganĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Mbica iria ũrona mwena waku wa ũrĩo nĩ mũcemanio mũtongoria kana atongoria a Azimio la Umoja wa Kenya mauma naguo kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha. Nacio mbica icio ũrona thaa ici nĩ igoti-inĩ rĩa Milimani gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi. Ririkana cira ũrĩa ũkinyĩtio igoti-inĩ itũgĩru ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthikĩrĩrio nĩ acirithania mũgwanja a igoti itũgĩru. Cira ũcio ũtwarĩtwo thĩinĩ wa ceceni ya Milimani hau kabere. Macira marĩa makoretwo magĩthikĩrĩrio nĩ igoti rĩrĩ mwaka wa 2013 na 2017 makoretwo magĩthikĩrĩrio igoti-inĩ itũgĩru rĩrĩa rĩrĩ gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi, no rita rĩrĩ ceceni ĩyo ĩtwarĩtwo kũrĩa igoti-inĩ rĩa Milimani. Ririkana igoti rĩrĩ na thikũ 14 gũkorwo rĩthikĩrĩirie na gũtua itua igũrũ rĩa macira marĩa matwarĩtwo thĩinĩ wa igoti rĩrĩ itũgĩru marĩa mahutanĩtie na maumĩrĩra thĩinĩ wa gĩturwa gĩa president. Mũtaratara wa gũtwara cira igoti-inĩ ririkana mũthenya wa Jumatatu nĩguo ũrarĩ mũthenya wa mũthia wa mũndũ wothe wĩna mateta gũkorwo agĩtwara cira igoti-inĩ rĩa itũgĩru gũkinya thaa 8 cia mĩaraho. Thutha ũcio ũrĩa ũtwarĩte cira igoti-inĩ kana ũtwarĩte thitango igoti-inĩ no nginya amenyithie andũ arĩa athitangĩte kwa ihinda rĩa mũthenya ũmwe. Nao arĩa mathitangĩtwo na mamenyithio atĩ nĩ matwarĩtwo igoti-inĩ itũgĩru nao marĩ na thikũ 4 gũkorwo maheanĩte macokio mao. Thutha ũcio nĩ gũkorwo na gĩikaro kĩa arĩa othe megũkorwo thĩinĩ wa igoti rĩrĩ itũgĩru nĩgetha kũbangwo mũtaratara wa kana mũtaratara ũrĩa ũkarũmĩrĩrwo wona acirithania acio mũgwanja a igoti itũgĩru manjia gũthikĩrĩria mawakiri a mĩena ĩrĩa ĩtwarĩte thitango mbere igoti rĩrĩ na nginya arĩa mathitangĩtwo. Makĩria ũguo ningĩ igoti nĩ rĩgũkorwo rĩgĩtua itua rĩa macira marĩa mothe matwarĩtwo igoti-inĩ rĩa itũgĩru nĩ marĩkũ mahanaine kana nĩ marĩkũ mararingana nĩgetha manyitithanio ũtuĩke cira ũmwe ĩrĩ ta njĩra ya kũnyihia macira marĩa megũkorwo magĩthikĩrĩrio igoti-inĩ rĩrĩ itũgĩru. Nĩtũgũkorwo tũgĩgũtwara gũkũ na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe o ũrĩa maũndũ megũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria igoti-inĩ rĩrĩ itũgĩru, na wona acirithania acio mũgwanja manjia gũthikĩrĩria mateta macio tũgakorwo kuo na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Tũcokerie ngatho nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ na gũthiĩ na mbere na gũtwĩhoka nĩgetha tũkũmenyithie ũrĩa bũrũri ũikaire. Njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki, hau nĩho tũkũrĩkĩria. Gĩa na mĩaraho mĩega. Is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are themes. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ui Ngai, hatirĩ kĩndũ, hatirĩ mĩgathĩ na mbeca. Ngwĩka atĩa na hatirĩ kĩndũ? Reke ngwĩre, thaa ici hĩngĩcanĩte na andũ aingĩ mũno. Ndĩna thũ nyingĩ. Wona ũrenda kũngia mũtwe. We, ndũkae kũndehera marakara maku. Vikram ndahũrĩrwo kuma borithi. Nĩcenda kumburania mũndũ ũrĩa ũramũhete gĩbarũa na kũmwathekia ndawa bagi-inĩ. The Great Oasis Nanyuki. Mũgũnda ũyũ mũraũgũrire nayo na nĩtũracokeria mwathani ngatho tondũ rĩu title nĩ ciumĩte. Nĩtũthondekete mabara maya mothe tũgekĩra maramu, tũgekĩra marking fence nĩgetha nawe ũkĩgĩre kĩndũ mũciĩ wa Nanyuki.
Ero, ni emergency bana. Ero. Wazee wamekata kuchukua dowry. We need more cows. Kata nita video call. Wewe kijana unataka kutuanisha kitu gani? Sasa, nataka Billy the Goat, Cowboy, ama Cowgirl. Mkona paka network. Huko. My friend, unaishi msitu gani? Airtel 4G my friend. Ni kama oxygen. Iko kila mahali. Hiyo ng'ombe na mtoto yake patia mimi 70,000. How na kusort aje? Na Cowdishell. Nitumie na Airtel Money na iko free. Nimerisi. Hata simu nataka ku live stream the game. Experience our expanded 4G network coverage and send money for free on Airtel to Airtel. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Muriega adoitu ni George Waciuri woka kumucokeria ngatho muno andu aria magurite mugunda uyu witu wi Nanyuki uria twitaga the Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite we wigurire Nanyuki ni ugukena. Bareno urona haha niyo irekirwo ramine thirikari ni wetagwo Nanyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, no gureka 2, no gureka nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Ungenda rwimbo rwa Survivor ruteke rugambi kana skiza thini wa thimu yako. Hihinya *811*415# na uririkane guku ni Inooro mucii wa aini othe. Misheshe Beki, mama kumwe hubeti uma. Kae gweno ena kina iwoto ke. Kai no kandi uri ogudaririkana. We kwesa budo ndagukanirie gucerana muire tuwe wakwa. Mamu wa Beki tuma gwito. Muma kwanyu ngani ndiratinda ngihora thimu kila ndageka horete tarora thimu iria horete mangi muhorera mukarenga kari ke mugwikaga. Asa tumo gucera goguo kwa. Muma gucera ndatake niki kiude igwe tari tato. Kai! Ui ni mwana wako mo. Nejo hiunywete. Asa no to mae to. Danywete onake mamu wa Beki no mae ndemuheire gwito. Ni cukari anywete niguo ratumari ugwararia. Nindagukaniri cera ria muire tu uyu. Ngikwira ndukana cere nake. Riu ni wona warekereria kirafu. Tondu ndina mayo nejo hiunywete. Tutiuma kirafu. Mutiuma kirafu ni haite mwethete guku. Wa mwangi ekambe akimucaria. Ni ndatinda ngimwetha. Mucie ugatiga mucio hingite ndire savi cia guka kuhingura wathie na savi ona ndoi riu kana we na savi ka ndori nyumba itindite ri hinge nie ngaima
Uyu mwana manie ngumwikate ngugwikate ari we. Kama? Yes, yes. Vipi? Poa sana mtu wangu. Niko poa pia. No we ndra kuiguira tha tamaka. Niki? Watinda thigari cia tinda guku igigwetha. Umuthi. Kadrari horo wari. Ina cigurukaga. Nikio tanaumira. Ni ukumenyaga i? Mundu wakwa ti uguo nawe. Gitumi kia jae kumira ri. Ona ndi amenya ka kuri kundu gothagwo ni thigari ona ndi ona horo no cio. Gitumi kia jae kumira umuthi ri. Tuitu tutigiyukire guku. Ala. Ona itha itithiru. Ona ndi ni atamuta na samani anatuo. Arabu. Tweri tuma guku. Arabu gothi atia. Muthenya thondekete maundu magathira. Kama you mean Becky auma guku? Umuthi Becky auma guku. Reke ngikwire we nowe munjiria ati Becky angigoka guku gwakwa akaingira box yakwa na etikira kugira guku gwakwa ni ukahe milioni no aririkana ukinjira uguo ndaririkana iha ndoji uria guthire we niere urire soni thimu kurira soni thimu ri ndamwira thiwe theka iretu karia gaku kamurata gaku Becky muke na koko gwakwa kahenie mwagira ki novo soni nake no ni ukenda nguithagia ndamwikiria kindu thimu-ini Iro ndũngĩnjiga to na itake. Nuona ũrĩa ũramwĩka. Nuona ũrĩa ũramwĩka ndakaharie ndagakimenyeke. Ati nĩ mũrĩvi. Ũrĩthiaga mana mũirĩtu ũyũ mũkanyua ma. Niĩ ndithĩte thimũ ngĩhũra ngĩka atĩa. Niĩ mana ona itũra igima gũtirĩ mũndũ itorĩtie kũrĩa ũrĩ. Tondũ niĩ ndũrĩ weka mĩtugo ĩyo kuma rĩrĩa ndagũciarire. No kuma rĩrĩa ndonire mũirĩtu ũyũ atonya gwakwa nĩndamenyire ũgwati nĩ woka. Kai! Tahika nyongo wenda gutahika menyo yothe utahike no kiikithio ona ndungiconoka riu we guthie kwa wauma haha uguthie naku muiritu mureko rora ndiko mugucia ndirakuona ngaigua ni we kwanza tiga ni undu tiga ni hanini uguo we ungiharaganite guku thi riu nie nikindeka ureka atia tuthie ugathea iretu angia gucera nao kuma wanje gucera na mwana wakwa kiri urio athukite uguo makue maya wambiriirie gwikira na ngikwira muthenya wa mbere ni wekira nguo ihana blouse mwena wakwa riu enayo ni weke na riu we ni ndiroka kwanyu maituguo ni akunjira mamu wa Becky uragio kwa gwitu gwika atia nie na ngagoheteirie Becky no tumae ndemuheire gwitu mucii yani ata mae anyu magario takiria itugwe tu tutathikirita munungire uyu unjire nikigi wanyuite ucio ni sukari uraruga etigwa sukari we taba thie tathie biu toka tuthie hiuhia thi Becky kuona kamnywe soda kana eciririe ni soda kana ni ndu anyitirie uguo ahuririe ndona gothe gekirwo kanua akanyua kaugiririe tore ugagiriria soda akagwiciragia ni gasoda kanyamu gacike mustimire ai damu ajira ni kwenda riu twambirie kuina no rwimbo njikirire ndamuonia ndamutwara ikinya ikinya ikwike ndwara harania ikinya go ikinya Becky ri wambiririe kurugaruga ta ngurino no ikinya ndarakimenya salsa uria rugithiaga bica tuhurite nyumba iyo bica tanyonia nie na Becky we nie na ndigurika gwa atiriri kaka yetu noko wanjiraga wirorere ala kau noko come on my guy kau noko wanjiraga ndingihotana nako nawe kai haha ni waweza ai thimũ yakwa rehe indo ciakwa we
Nukiririkane makama wema we. Imamu wao. Tiga no horo. We. Ukujira ni gucaragio. Ni ugwethago. Ruona atia? Ikatweke atiriri. Ni tumakore kuo tuthie mtaa magwika atia? Tuthie mtaa. Tumakore tukamacogothe. Tuthie kugurira igire we. Haya. Becky. We. Kota kanitha. Mamu ndikwirire ndiraigua wega. Yani nduraigua wega undu ati ona ndungigira ndawa hari unywe ututhie kanitha. Mamu ndiraigua wega fio mothe ndirona ta ngothi. Nono ria mituo yambiriirie. Riu kweta gitambaya kiha. Ande ona ndungimenya kana wina kio kana nduri. Becky. Mam. Tokorwo hihi. Tereke. Na ema ora gudithio gwo gude njohi we na ndi damage. Ndingikuringa ogwo toge ndogo we. Riu nie njohi ninge mamu nayo ri ndarutana nayo ku. Tutie kwiyugithio gwo na ndia gukorire na anake aria. Agathuna Kamau. Na muthoni na ndungiconoka. Ni sorry mam, ndirakwirire ndigacokera. Ningere ne ngoma moru ne ngoma. Riu ndirakuria atiriri. Gathu ni we ngoma kana muthoni kana ni Kamau. Ngoma niriku umbuthi ucio ura kwanza nie ndigacoke gukuona na andu acio nie. We ni unjigwe na uthikiririe wega. Ndikwenda gucoka gukuona na icera ria andu acio. Na riu kuringana uria wekomithia haha nindanjia kugia na doubt. Asa mamu ne mwere itaraigua wega. Ne sorry. Omothe ndiguthi kanitha no. Miaka yothe tuturaga nawe ri wakoma hau ukauga nduguthi kanitha. Na wathiaga nginya ugithuaga. Ona kiara kingihengwo kiuraga thakame ni wathiaga kanitha we. No ninge ruo roigego mamu kai. Tatha icio andiraigua makai. Kei. Riu mecivie no kwanza ni yanaku. Ni mucoro riku kwanja mucivie ucio coretu. Nae mucivie ucio andironire we muthaka na hau ndiragura. Uragurirwo ni Kamau. Yasa. Na nike murekaga nake kone hecia. Kai musiviti moru nikiona kwa ha iguru wa nguo ri. Ni mwega ndrona we muthaka. Gathu. Niwe muri wotha ici. Nie ndie muriu. Nie ndie muriu. Kuo ni maugo ndiraiguaga newe distribute itura rigima ni mati gukuigirira handu ona ha. Ni gutiri kindu nyuite. Ni kindu nyuire ruciini. No ikombe 4 cia ngima. Kuo nginya ngima riu ni kunyua nyuaga ti kuria. Ni ka ai ingikirio. Ingikirio riu ngikiuga atia. Kana wekaga wothe tondu nduri aciari. Ni aciari akwa ni njohi. Riu ni tondu aciari ni magithire kuria mathire ri. Mena nuhu kou na Anania na Safira acio meragwo na thuri icio 14 ukaria uguo Gathu riu ti kwaria no wamenya ni uria gukiri ukaria uguo we ri wagotiri undu muru njugite ni kana tondu makuire miaka iri mithiru ni tondu wa mutino wa barabara ri gitiguo gu agithie kou mare na Anania na Safira na Ibrahimu Aru nie ngikiona nie gacohi ru niko turaiguana nako. Eni, na ru muthenya ta wa mothe mangiriuka ri. Magukore uguo hana ri. No maiga we mwana wao ringi. Mwana atagiteago. Magukindega niki. Wetuete uguo wetuete. Ai, getu atia tabogure cuba igiri. Urathie nako. Ukaheo mbeca tondu ni mbeca ici ni etini nguhete. Cia kugura miciri ya ngoma. Njoke nyone ma. Kwanza haha gucorwo wandike na okurire wega wacoro icio nyoka uthie kwa ngoma nie ndukacoke guka gwakwa mama ungikoma musifio niguo thena ri
Nego gitiga kwiyo, nego tiga kwiyo hadigane na. Ta urute, ute kioro. Utehererie takataka. Ndagucoka kuona. Na ndakwira ndigika kuona na nguo. Nona ciakwa kuri kinyaga. Nona gori uri kiraga mbere. Tondu ni ndirona riu hari kaundu karacenjia. We ni ukungura na we. We ni ukungu ni ukwenda nguhure tha ici no thie kanitha ukiumaganio magego macio. Ndukahure mamu, nego rutana nego te na ku rona ndokira no nginya. No uyu cokete kwiyarithia uguo ningute ninguthie ningwikatia ucoke wikomithie haha ndahutete uguo ri ihoni haria kihingo-ini itikuhora ukihikirio mahiga. Haha wandiga no ho kungora mamu. Haha ndiga no ho kungora mamu. Ngiuka haria kore mahiga maiyurite guku no gakwirire nyumba yakwa ndiarikire. Nyumba itu ni yarikire ndikone kagoto gaikitio ni anake haho gitu na ndungiconoka. Riu uthukiirie mundi thiete kanitha thiete kuhunjia guthie kuhunjia ki ndakwira ni ndathie ihoni nawe no gwitika ukiumagia thikatija ni ngugukora we ohoere nawe tunduronia uige mwathani ucio uku kuri mubange moru ni ndiguaga tuhu uku kwi mubango ufangitwo moru nawe CCTV ya roho yo tonde kuoya guku guothe we ukununga ndogo muthi we niguo ndakwira reke ndikanitha kiera-ini itheru ni unjuri we cheza sana na mimi ni ugwitikia kai mwana ndaju hita ngoja hita mwana ikile. Inegwe nginya ria wagite hadafu mutumia tanie kugurire njohi ngai eni na mbia iriko atakire uru ciao ciaku nie eni ukure sufa igire ni dige gospel na njohi ya gatatu nyajie kuona riu wi muthaka pio. Shame on you. Ndona ni ndi muciari ndututa kuonire mamu wanyu nie ona aciari makenyuaga ucoke unyane riu ndi muthaka riu eni ndi sufa ya gatatu wambie kuona riu uthaka riu nyajie kuona wi beautiful ya gatano nyajie kuona we murembo tamenya ngai akuiguire tha we ni ngai ni anyendete nikio riu hana uguo takihana uru ngai akuiguire tha gathu akuiguire tha we mwana uyu nari ucokerere njeira ciari aku magutigire ni ngai akora ngai andathimite o muthenya ndiaga zufa ichi igiri cia njohi yeni awe ndirakuhoera ngai aguteithie ugie mbia ma uhote kugurira andu njohi ona ngai akorathime ni ndingigura njohi gathu niki we niwe side effect cia njohi we ai kere side riu uguo ndaigua wega riu uguo kwina heo ndakiuga ndina rugari piu ni tha icio uraigua rugari gathu no thiini wa mwiri waku ni guthuka urathuka wa mbere njohi ni gugutua ngai-ini wambiriria guthuka-ini gathu wakwambia kuimba riri ringi-ini ria gwanda atwikire ndagitari ni ndukunjino ni gukwandira kuona nguteithie ona ini ria thuka ni rikiragwo ria mburi na maica magathie na mbere ria mburi na riaku gathu eni we ndona riu wi muriu ni gutire kindu nyuite ta ngurira riu ngirio riu uguo urenda uratinda ukinjira ta ngurira ngweherere Ngai ni gukuhoera ngai akuhe mbia uhote kungurira njohi karibu. Ndio. Yes. Sasa poa.
Poa sana. Karibu. Wow. You're looking good. Thank you. Wow. Nimekumiss. Nimekumiss pia. Babe. Yes. Thegio muno ni guka. No githe ndia kwelire madogacoke guka ni undu wa mam. Sweetheart. Nyereke ngure wendo uria ngwendete naguo. Gutiri kindu na kimwe ndingiona kingeria gitumenie nawe tukorwo tukionana. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,93,270 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Becky, ina ndio dawa igego. Bwana Yesu asifiwe. Nura kwanza hizo. Wata pa ogo. Basi gidene sio kanisa hizo ndio botire kwa. Ndume kana kura gebe. Ndio wewe. Ukumia nao. Tena ne wa Yesu liko. Wewe. Ndume wewe. Damenya wale areka. Johi yandikitwo it is for sale to persons under 18 years. Na we nake? Ni kile na 28 na mieri 72. Tikenyue. Ni. Nike. Ni ocio mutubia. Ni amenye uria tuguikarania. Ni tutire cokanagiria nake hau ta tatati. Ati gathu ni wanyuire. Nyuaga wake. Niki aheaga. Itamaka tutikwirana wega. Riu arafu renda atia? No riu we, nakimenya kana una Beki. Kama una Beki no akimenya matiratwarana uru. Ni pate after pate. Ginyagira idakigwa ni marenda guthie majumani. Gitiguo wega. Mathie maju kuria quarantine man. Nona Beki ni atigire gukomera matu. Ni atigire gukomera matu. Guo niguo hau ha gukomera matu we. Wani ndienda kumakomera ani ndiagiciria tugithie handu ona ko ni kwa mweri ate kwa mweri ta guikaraga andu kai ni ndienda tume gukuriwa-ini tuthie kuria mayoro kwa mweri nyambe ndinambia nyambe ngugurire mandathi ma 10,000 angikafongia njira tuthi kundu ta Spain Germany kundu klasi ndirenda kuu andu mamenyerete ti Spain na Germany ndirenda kuu ndenda kuthi kwa mweri kwanja ruku kwa mweri tuikarage kuu tuyurage World Cup yoka tumiruragire twi kuu turathie Spain tirathi kwa mweri gutikoragwo na andu ukoragwo ni kiwe riu alafu aru tukigire oguo kijani nyambe ngi kurugire gacai hau tutigithi ni mani mundu wakwa ikwira ni gaku babu Yo, man. Come on, my guy. Bashaini ko kau. Gaka dikendete. Niko ndutaga roko nako. Wega piu. Riu kamai. Ni urakimenya gatuthikaria ka beste ituria witagwo wahio ri. Gatina ruta mbeca njega. Bethe gatina ruta njega na ona ni ndinakena. No ntubatie tubange tuge na
Umakite ma. Becky, sweetheart. Becky, sweetheart nedo. Karibu Becky. Ai. Becky ndio muno. Idero leleko. Becky, karibu. We, tatiga kunjira karibu. Ndamenya uria muthukiirie muturire wakwa. Munyarire ta kunyarira, ndorete kaburi. Riu gukunyarira, urorete kaburi, ndirakunyita. Na niki muria makithia haha o. Mutiranyita uria ndiraugai. Muturire wakwa ri mwari mugarurite biu. Ni mana tukigarura. Nona uria nginya uria uhana thikũ ici wikagira tukuo twega na kuhunja uhana muiretu kirorero gutige mundu ta kwiriragiria. Very beautiful. They beautiful. They kirorerwo mbere-ini ya maitho manyu tu hatari mundu ungi tungiongerera. Tondu riu mutirakinyitwo ndirauga ri. Ndi muritu. Ndi muritu Kamau. Hai. Na ni au? Ni yaku we. Oh. We. Nie kana Gathu. Ndauga ni yaku Kamau. Nie. Acha ti yakwa ni ya Gathu. Auga we. We. Ti yakwa. Ngai no njage gwithikira na nie ngukwira na mama aria mangorete ma mwana uyu wako gwitwo Beki ni ndioi ni atia ngukwira ndukana makio ni mwana ciana ciendagwo kuneanwo kwi mwathani gutiri no ndungi we nie ndimuneanite ngamuneana iguru ngamuneana kuri atungatiri ngamuneana kuna mwana ucio nie ndioi ni atia tondu riu mwana ucio gutiri handu ona ndararara guku ararara thiko thiini wa wiki akarara uguo na ndageria kumwariria ndageria kumwika atia nie ni nginyite muico ri asa ndugakinye muico ni gukorwo hindi ria wakinya muico ri kiu nikio kiambiriria kia Ngai wa Beki tukinyete ati mwana uyu ararara nja thiko ithatu we ugatara imwe uguo ithatu ngukwira atia na mwana uyu wako anyitirwo ni muiretu uria wetagwo Muthoni mwana kiu gwitwo Gathu Kamau kwanza kaka gagwitwo Gathu gatiri nginya aciari kanyui ka fagi kai wagitetherithia cia Gathu inake Kamau nginya kwao ni orire aturaga guku barabara ahagaite ucio nake ongikiaria cia kendu mwana ucio gutire kindu atahuthiraga na to kuhuthira ndeigwa nginya riu gwithesa ni ambitie gwithesa oi Ngai kuwa kone o manyitete Beki haha twina thina tondu hindira thina na nie ndina thina nie maria mangorete nie mwana uyu wakwa na niguo nie ndirageretie kumutwara college icio cia beauty cia akiendaga ngageria kumunyitirira mahoya gutiri handu itamutwarite na mwana ucio ni anemete nie ndageciragia college ni gukimuteithia tondu riu nona riu guko gicagi-ini gukiuga ni kwimonanira na Gathu aya na Kamau na Muthoni uyu no nona riu ona athie no maramufuata na riu undu itaraelewa ri kiwika nengere nguo gwitu njuke tuikarage guku gwaku Kamau tondu mareke ngwire Ngai mami akigeria tu hanini oguo amenye Ngai nie no anjurage ngariganira ona ndi uria nginjika tondu mami ma Ngai ngimenya ati Beki we Gathu Beki tahorera onoko wina nda iyo ni ya Gathu not me nie ti yakwa tafadhali nie kwaria ma tiraigua gerira muno ni undu wa kumenyana na inyui muthukiirie muturire wakwa biu ndiũĩ ũrĩa ngũikara rĩu ni Beki undu uria ingiguteithia naguo ume thina-ini uyu wothe ni Beki no ngwirire thaici ume haha uthie kwanyu wikire nguo bagi uke muikare guku na Kamau twao guku gwaku ni Kamau reke ngwire
undu uritangieta maica-ini makwa no undu uritangitikira ni kugia mwana itakinyitie miaka 72 urageria kugua atia ona ndatigeirwo kindu gathuri kikuru nawe urekeria tumwaire mwiru tu na baobekie no tike kukuhuta utio go no nyita ikarathi haha uguo reke nyambe ndimutike muri inyuere muso maundu manyu ma gi family mwi hamwe to nie ndienda kuivovo hari topic ino yothe na nginya sayo wakwa utie kunywa ranyua karai na mutu tambe ndakenete aingira college ndakiuga athikira okori akiinuka hwaini no reke ngwire riu ona ni hindi riu ndagithukirie muno tondu ona maundu maria mwana ucio rire oka guku araria ndeto cia anga njohi cietagwo kamucino akaria ndeto cia migithia ngadio kana ni mugithi wa guthio marathie naguo ni ndio ni ku marathie mugithi na ku ati mugithi makaingira ndiramenya ni mwana ucio acenjetie biu riu ukurino wake worirathi ndukamake nona ngai witu matu make matire njika tugwitana tuguthaithana na mwana ucio mania gucoka njira-ini cia mwathani ndukahe ngoro thina ni cia ciana ndiendaga guteterithia muno na nie ndikire na mwangi waku mwana muhoreri uguo barabara na niguo gitio mwana wako iteo muno na ndietiaga nie ni gutura haria maru-ini ndimuthaithanagirira na ndietiagira kaundu kau tondu mwana no akul disappoint ndagika yothe nie ndakiuga mwana kuhura ri no gutume mwana akiagire kwa mwana kuhoera ri no gutume mwana akiagire ni kuri ngero mwana uyu ndimuhurite mwana uyu ndimuimite nginya irio ngamwiraga ndukuria akaga kuria utuku mugimo akarara uguo no mwana uyu ndangitiga tondu wa muiritu uyu uretwo muthoni reke ngwira wa Beki kuhura mwana tikuo solution ni hakinyaga handu muturire-ini uyu mwana wa muhura wona gutiri undu uracenjia mwitanire na iguru na makiria ugaikaraga ukimwaragiria maita maingi tua mwana waku murata waku wa hakuhi ni ateita mwirite mwana ucio ni atia nie ni ukiwendekire muhoi ni mwana ucio anemete ogithairaga ngai ngikaga atia no ningire tugugika atia ni tugukiyuraga tutingiuraga he hano wona ni gitunywereire haha ni tuthie tukanywe cai tuthie tukarorera cai ngikuonagia reke ngwire ni kukuonia nguo tondu ona acenjagia tari muhituki acenjagia kaiga agatiga ite-ini tukuo twambiri nyambitie gwikira turia twa haho tuthie nguonie taingira ona tugatigithie ukiruta iratu ni kuhe muno guku bingire nguonie reke Nĩ njũĩ atĩ nĩ harĩ tũkwanjĩrĩria wĩra mwerũ no kahora maũndũ makagira. Prita, nĩwonire mũndũ ũyũ? Aya mararĩrĩria ũhoro wa Prita. Nĩ njũĩ nĩ mekuoya ihinda. Gaka nĩko kanya gakwa. Mũriũ ngwĩciria wagĩrĩire nĩ kũhikia mũirĩtu mwega. Thiĩ na mbere na mũtũrĩre. The Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na nituracokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Gathu eno ni njohie kuigite haho ndakwirie ni o muthenya no mwaka ngunde ichi ngaigua wega riu tutigua wega pio riu kuigua wega ni gutie ni haha na ruthingo eni ni ruthingo ruru nginya ni rwene ti rwaku
ni ndakwirire uhoye Ngai ugie mbio te kugurira njohi. Yani Gathu tiwe ici ukoragwo wina mbemwe ti njohi wametuire irio rita ria gatatũ wanjire njohi yatwikire muciari waku riu akire guo ni njigua wega pio na ndrakena muno ni uguo rauga ati uguo njui uhoro wokora na ki ni ndiagaga mbia reke ngwire ni ciawe ici riu tigo ici uruga ciawe ici takwo ndirahoya Ngai very soon tutigacemanagie bara ngukuage na ngari uthii ukihea ndeto wega ni ugue na ngari yawe ici ungiruta kumbia ate nguruta kumbia ni ndiambia jawabia de bavu nie yani Gathu nduconokaga ni muturire waku uri ohana ni muturire wakwa wi sawa taru tha ici ndakwira ndi sawa riu nie tha ici no guthie humburie mirengeti uguo abe ojera njigua uria kwenda kunjira no nguteithie no ndirona njera tu nikio ndagwita we murata tuteithanie kotangika tiriri kotangirute ndeo na ndaririkana hende ria warutire yaku ari hakuhe gukua ingikua nie we niwe niki ucio ti undu wa gwiciria ni urute kana mamu wanyu akurage riu urenda kunjira ingiruta ndigukua kana ndungikua ingigacoka hihi maundu ni maingi mekikaga kana hihi ukore ona ndaga gukua ringi mamu witu amenye angimenyera ku na no umwirire he ate ndimwire mamu witu ingimwira maundu maya nyambiriirie ku ona ndenda akimenya ona hanini kwanja we ndiraigua ngirira muno tondu niwe wanyonirie icera ria Kamau na Gathu ukinyonia maundu nginya ugicoka ugituma njae gukurumirira mataro ma mamu witu na tuiria njirite ndigane na icera riaku we riu angikorwo ndurenda nguteithie ri nie ngugika atia gutiri undu ungika muthoni no maya mothe ni undu waku we nie tiga kuni blame we wafuataga niki na ndiraigua hena thina ukinjira uguo asa thire na thina ona thina uria wi hoi no akawega ni kugweta thina ri riu mwiharirie na indo cianyu mwiharirie na nguo cianyu na andu anyu othe twiharirie gwika atia mwiharirie kurera mwana wao kireke nguhe uhoro mwana wa Beki wa Beki kawe Beki igana Beki ndari mwana Beki ena nda yao nda yao mwiharirie o toguo ndakwira kurera mwana na indo cianyu na kila kitu chenu wina Magathu ugatheka ukihenda tota icio nie no amenya nie ngikwiraga undu ukaa kunjigua wainukare ukeiguira we mwenyewe tondu kinjitikagia Beki ndakwira ena nda and very soon nie gutanahirwo na kana Gathu ndamutigira Ngai mwena Kamau uguo muthukitie ciana ciothe cia itura riri no mukarihira reke ngahe mamu wa Beki uhoro ucio mukinyie uhoro thie ukaheane thie
Thengio imuno ni undu wa kunjerera. Thengio, karibu. Nyona gitumi kinene ndimwite guku ri. Ndiraigua nginyite muico ngaigua ta ngwĩita. Niki? Na turona ũrĩa sawa. Nĩ maũndũ ũrĩa manditũhĩire. Kamũhĩtanĩtie na mamu wanyu? Aca ti atĩ nĩtũhĩtanĩtie. No mũtũrĩre ũnjikarĩire mũno nĩ ũnditũhĩire mũno. Ĩtĩkĩra gũtwarĩria. Kana nĩ ũndũ ũtakĩrĩ wĩra kana? Kwaria ma wa karĩma tondũ nĩwe ũtoĩ. Thaa ici ndĩ mũritũ. Beki, mau nĩ maũndũ marĩkũ? No thaa ici rĩ, ndingĩciria kũmĩruta tondũ hĩndĩ ĩrĩa Mũthoni arutire yake arĩ hakuhĩ gũkua. Beki nawe no nginya ũtinde ũkiuga maũndũ mangĩ makarĩme mbungũĩre. Maũndũ nĩ mahanĩkagĩra mũndũ atekũmenya. Nĩ ta gũthũkio niĩ na ndiũĩ nĩ taki. Aca Soni, na nĩguo twarĩ tũirĩtu twega twĩ cukuru. Mwahĩtanĩire kũ? Beki nĩkĩ? Ithe ndũngĩabuatire ũrĩa ndekaga Beki na tũngĩrĩ cukuru. Soni, wathire atĩa? Nĩ ngoma. Aca Soni, kũruta nda mũndũ no akue, wage mwana, nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno. Soni, Beki nĩkĩ? Rĩu mamu wanyu akuga atĩa? Wauga biũ ũnyarare mamu wanyu, ũnyarithie mamu wanyu. No rĩu rĩ, ndĩraigua ngĩmaka mũno nĩ ũndũ wa kũmenyana na mũndũ ta Gathu, Kamau, kwaga gũbuata mataro ma mamu witũ. Ngaigua ndĩmũhĩtĩirie biũ tondũ andaraga o mũthenya. Nacio nĩ anake arĩa tũiguaga imaramarica itũũra. Haya. Hata ũndũ rĩrĩ. Cio mahĩndĩ. Wa Beki. Niĩ na ndiuma mũingĩri wa gũkũ. Nĩ kũhĩtũka ngũhĩtũkaga. No ndaigua ndeto. Ndaiga reke ndore mũrata wakwa nĩ njũĩ nĩ thari araikia. Kaba ũngĩahĩtũka. Niĩ thikũ ici ndirenda ageni. Ndirĩ maũndũ ndĩrenda. Niĩ harĩa maũndũ manginyĩte rĩu ndĩrenda gũikara ndĩ o wiki gũkũ gwakwa. Ndirenda mũndũ ũroka kũhe matũhũhũ. Anga ciathire maũndũ marĩa hetwo nĩ andũ marahĩtũka. O mũndũ na riboti kando. O mũndũ na riboti kando. Ta rĩu kwaria ma. Ta rĩu kwaria mwana ũcio nĩ atũmire niĩ manjunywo gĩtĩ ngoragwo nakĩo kanitha-inĩ. Kĩu nĩkĩo gĩatũma nyingĩre tondũ nĩ ndaigua ndeto icio na haha. Ndarigwo wĩ mũrata wakwa mwana ũcio hau nĩho amũkinyia. Mwana wake ũguo ciarĩire. Ngai, ndĩrokwĩra ruo rũrĩa ndĩna ruo rwa mwana ũyũ wakwa. Atumĩte niĩ mwaka ũyũ ũgĩthira ndĩrarĩ nduĩke njume ciarĩ ndĩ thiĩ patroni wa Paris. Ma na rĩu ma njũkĩrĩirwo kanitha ng'ima waigua ndeto icio nĩ wagĩcigua. Njũkĩrĩirwo kanitha ng'ima niĩ ndirĩ handũ. Mwana ũyũ wakwa ararĩ mwana ũrĩa ũrarĩ mũthingu mũno kanitha. Ararĩ eke ũhiki ona harĩ mwanake ũreharĩirie kũmũria. Thaa ici magũtirĩ ndeto ingĩ irario kanitha ng'ima. Niĩ ona ndĩ hakuhĩ kũrũgamio kanitha nĩ ũndũ wa mwana ũcio. Tondũ marakiuga atĩrĩrĩ, ũngĩona mwana hana ũyũ na nyina arĩ akĩrĩ oho rĩ, ona to ũkorwo nake nyina mũthuri we agĩkua nĩ akĩhikirio nĩ mũndũ ũngĩ kũu. To ũkorwo mwana ũcio nĩ ndeto iria arona. Watunywo gĩtĩ gĩa chairĩ ndĩ. Nĩ ũhoro wa ma nũgamirio ũguo nĩ athuri. Gwatuĩka mwana wakwa aremete ũguo no ũkorwo nĩ nyina arona agĩka maũndũ. Wĩna mariu we ndũrĩ chairĩ ndĩ wa kanitha yanyu. Na ngagũcokerera rĩngĩ ndĩrarĩ nduĩke patroni wa Paris itũ. No rĩrĩ, oi, rĩu niĩ ona njetereire ũguo tondũ niĩ ndikĩũĩ nĩ marĩkũ makũngora. Kĩingatũ. Kĩu nĩ gĩconoko. Nĩ anjonorete mwana ũcio. Mwana ũcio gĩconoko kĩrĩa atũhumba ũguo ta nguo. Gĩconoko gĩtheri wa Beki. No ndũgakĩmake tũgwĩka atĩ ũrĩa nĩ ithuĩ twamaciarire. Beki nĩ kĩrĩuma. Nĩ ũĩ mamu wanyu ũrĩa ariragĩria gũkũ goko cikĩhuhaga honi. Ũrutwo gũkũ na neti. Beki. Ndũrarĩ wendi wakwa. Nĩ icera rĩrĩ rĩũru ndeingĩrĩirie. Soni. Rĩu mũkaumĩrĩra kuonawe. No ona Beki nĩ ahĩtia. Rĩu we ũgwĩka atĩa Soni. Na nĩguo twataranaga twĩ cukuru. Tũkandĩkwo mawĩra tũrĩhagwo mbia njega. Tũteithie aciari aitũ. Ona niĩ nĩ ndĩrirĩte no. Nĩ tũgũcenjia. Maũndũ nĩ megwagĩra na macoke ũrĩa marĩ ta tene. Ũndũ ũrĩa ũnjĩkĩrĩte kĩeha mũno na ngaigua ta ngwĩruta muoyo. Nĩ atĩ ira ndathiĩ thibitarĩ na ndathimwo rĩ. Ndĩrerirwo ndĩna HIV.
kumaanisha nginya niĩ ndĩ mũrwaru. Ngari iria ndĩronaga irũmanĩrĩire haha igĩũka ikĩhũraga honi, mwana ũcio nĩ acitĩrĩra thĩ. Maũndũ marĩa ndĩraigua na matũ maya tondũ ndirenda matuĩke mama Ngai tondũ Ngai arorega. Niĩ Beki maũndũ marĩa ndĩraigua enamo. Wa Beki, na ndĩna ingĩ riu icio ndikĩũĩ kana nĩ ũracimenya. Nawe ũkire gũkĩnyumania. Rĩu nĩ ngũkũa tondũ wĩ mũrata wakwa. Ndĩraiguire na gũkũ barabara na hiya cici andũ atĩ Beki nĩ mũritũ. Ngai, mani ndũĩ rĩu kũrĩ ũndũ ũngĩkoma ũguo. Uge niĩ ma ngĩũkĩra ũguo ndĩkore Uganda handũ ha ngorwo Kenya tondũ ndikanone maũndũ ta maya. Mwana wakwa ndĩrete ũguo ndĩmuohete gakobi, ndĩmwĩkĩrĩte gakobi ya mwana. Akanjonora ũguo. Niĩ wa Beki. Matigĩũkaga maũndũ. Tia kũmaka. Ici ciana ithuĩ tũciciaraga. Na matuĩkaga matharau magatũconora rũcinĩ riũa rĩ igũrũ. Nĩ ndĩramenya ruo rũrĩa ũraigua we. Ngai, atumia monagwo ũũ ndĩrona ma. Horera mamu wa Beki. Iciaraga ũru mwene amĩikairie. Horera ngoro na weterere Ngai. Ngai, niĩ ndigĩetereire Ngai mũno. Beki wakwa ma. Nĩguo rĩrĩkana ena nda. Beki tũra igima gũtirĩ mwanake ũtamũĩ. Niĩ ruo rũrĩa Beki ahĩtũkĩirie. Ndĩraigua ta ingĩthira ta ingĩkua ũguo nyume muoyo. Rĩu mũndũ ekaga atĩa gwakinya haha Ngai. Niĩ ona nĩkawa niĩ ngwĩka atĩa niĩ. Beki maranjĩka ũguo na nĩguo ma. Wae kana kega na rĩu nĩwathũkire biũ. Horera, horera. Gũtirĩ ũndũ itonete niĩ kanitha rĩu niĩ nĩndaingatwo. Ndirĩ mũtumia ũngĩheo gĩtĩo rĩngĩ. Horera, horera mamu wa Beki. Horera tu. Nĩ ndĩramenya ruo rũrĩa ũragerera. Horera tu. Horera tu ma woi weterere Ngai. Woi. Ruo rũrũ Ngai rũkathira. Mwana wakwa. Wanjĩgani. Woi mamu wa Beki. Horera, horera, horera. Horera. Muthoni, niki kiratuma uke utengerete uguo kihugaga ucoke uke wihithe haha. Wa Mwangitambo tige. Wĩra tũmaĩ twako nyũmba-inĩ ĩyo yaku. Niĩ ndikoragwo maĩ, nĩkĩ kĩũru? Wehuga ũguo ũtengeretio nĩ mĩkora. Aca ũtige na mĩkora. Na nĩkĩ kĩũru? Maũndũ mothe nĩ mega wa Mwangi. Maũndũ nĩ mega ũnyitĩte iratũ na moko. Maũndũ nĩ mega. Muthoni, rehe ũhoro. Ũhoro ũrĩkũ? Ũcio ũratũma wĩhugahuge barabara. Wa Mwangi wĩ maũndũ maingĩ gũtirĩ ũhoro. Ũhoro ndĩ mũingĩ niĩ. Wa Mwangi ebu basi ngwĩre. Kamau na Gathu nĩ manyitwo. Nĩkĩ? Niĩ ndiĩ anga manyitwo anga nĩ ũndũ wa Beki. Beki nĩkĩ eka? Ithe ndũĩ. Nĩ njũĩ ũhoro wothe. Muthoni. Muthoni. Kana akorwo ti Beki, ta korwo nĩ icio biacara ciao citakoragwo ci njega makoragwo nacio. Kana okora. We nĩ waingĩrĩire ngurubu-inĩ ĩyo nawe yokora. Niĩ ndikoragwo ndĩ mũkora. No ũmenye gũtirĩ mũici na mũcũthĩrĩria Muthoni. Ũcũthĩrĩria wone Beki thaa ici rĩ ti mũritũ. Oro hau rĩ Beki rĩ ena HIV. We rĩ we nawe wĩna kũ? We wĩna kũ? Rĩu nĩwe ũyũ ũrehuga gũkũ kila pahali.
nawe ndukavida no nawe nĩ thigari muthoni ona maumirira ma waganu ine ndirona no niĩ nĩ ndĩrirĩte na nĩ ngũcenjia niĩ mami nĩ nderehe ũkĩnjũrage tondũ ndigũtinda na kũu thĩinĩ ndĩhingĩrĩte nĩ ndĩramenya nĩ ngũhĩtĩirie mũno mami niĩ nginya ciugo cia gũkwĩra nĩ sorry ndingĩciona mami tondũ wana ndara maita maingĩ Otiri ũndũ ũtarĩ wanjĩra mami Ngai Beki hau nĩho wakinyio nĩ mũtũrĩre Beki nĩ ndagũthaitha Beki ndarwara mbara Beki ndaigatanake Kamau Gathu Muthoni Beki ndakuhe ũhoro ndakwĩra maũndũ maya nĩ ndĩmagereire thiĩ kahora mwana wakwa waiga kĩremba thĩ waumĩra bara maya nĩmo maciaro nĩ wega ũhoe Ngai mũno nawe ndũkae gũkorwo nawe rĩu nĩwe next ũyũ kana kũnyitwo nĩ thigari Asa wa Mwangi niĩ ona ndĩrenda rĩu kũhonoka njũkage nginya kanitha yanyu nĩ nĩguo mũhonokaga hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maritũha Asa mũndũ nĩ ngoma ũceraga inyuĩ mwĩtĩkagĩria ngoma mũno rĩu thaa ici Beki no kwĩrira arerira Beki nĩ mũritũ na nĩ mũrwaru ainũkĩrie mamu wao kĩ thĩna hatirĩ mwakanyua icera maugire atĩa tũrĩ agima rĩu haha nĩho ũgima wa gũkinyia Kamau Gathu nĩ waciru marĩthamanagia na njera ikĩhakwo rangi Woi nĩ gwakinya haha mũndũ ekaga atĩa woi nĩ wanyumania harĩa ndigarĩte mwana nĩ wandiganie nĩguo ndiganie nĩgũthiĩ rĩu woi mwana wakwa waikio irima oi mwana nake rĩu mũtarĩrie kahũra ũrĩ warĩkia no hũrĩre thimũ niĩ nĩ kũruta wĩra wakwa nawe ndũkania nguce nĩ ndĩrakwire kĩama kĩu gũtirĩ hĩndĩ ona rĩ ngĩenda kũigua ũkĩngwĩtĩra kĩama kĩu nĩ ũrĩa gĩtũteithĩtie gĩgateithia rĩu we nĩkĩo wanjia ningĩ gũka gũika twenda kũingĩra mũtũrĩre wakwa we no ũingĩrĩire mũtũrĩre we kana nĩ wĩrorage tiga ũiru The Great Oasis Nanyuki mugunda uyu muraugurire nayo na nituracokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite nituthondekete mabara maya mothe tugekira maramu tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki ni ceceni ya Inooro TV.
launching the new Harpic bathroom cleaner. Compared to ordinary detergents, its thick formulation gives you superior cleaning and kills 99.9% of germs and viruses all around the bathroom. We mwega ona ni ndi mwega njitagwo Njeri wa Kamau tabarira nireke twaranirie muthenya wa umuthi tukwariria kaundu karahutania na githomo gia ciana citu ni koragwo na cukuru mithemba maingi ni kuri cukuru ya day na ni kuri cukuru ya boarding na cukuru ya boarding ni cukuru iria mwana arathie agakoma kuu agaikara kuu ginyagia hingo iria akaheo midterm oke mucie na rimwe agacoka na kuri secondary na kuri primary no riu ni urakora atiriri matuko turiri ciana nyingire ni iraremwo muno ni gukopu na muturire wa boarding kana ugakora ati mwana aratwarwo boarding school ta riu ni hari umwe ndireritwo horo wake tugika uthuthuria wa gibindi giki hari umwe atwarirwo araumire cukuru maguru arathie to the nearest town akiugaga ndakwenda gucokia cukuru na akiongerera muciari wako kundiga guku cukuru eno ya boarding ni uke na ngari nene ya gukua mwiri casket ugakiona ati mwana ucio nigetha arute ciugo ta icio kanwa gake ri ucio ni mwana uri na ruo tugakiuria atiriri thina ni uriku tondu no nginyagia turungirira maundu nigetha cigithomo gia ciana citu kiri bata eo niyo nderetitu ya muthenya wa umuthi na thiine wa studio turi na Dr. Reverend James Ng'ethe ni mutarani na turi na Joseph Mwangi nake ni mutarani. Reverend ndenda twambiririe nawe tondu tarugo ne twagweta horo wa boarding ni jwa ndwo the ni moi boarding school niki na tutariria atiriri uria boarding schools cirutaga wira uringithanitie hihi na cukuru cia thirikari cia kuingira o muthenya day schools. Thank you muno Jerry na roreria itu wega ni kwambiriria o ndeto gaturu kiambiriria kana bururi-ini witu nigetha gugakinya kugie thukuru cia gukoma kuri maundu maigana ona marorirwo na ataramu thiini wa githomo makiona ni wega gukoragwo na cukuru cia boarding. Undu umwe wa mbere ni ati korwo gutiri cukuru icio cia gukomwo thiini wa bururi witu gwi ciana itangikahota kuona githomo gikinyaniru ni wega kurora bururi witu tondu rimwe turoraga mataoni-ini tukarora hihi counties iria ithiite na mbere no thiini wa bururi witu and especially kuria kuri pastoral communities ni mui andu aya ni aguikara magithamaga makiumaga ha magithia kuria kungi na kungi thiini wa bururi infrastructure kana miako na miikarire ti mikinyaniru muno gukioneka mwana ucio waturukana gukioneka mwana ucio wi Ramu thiini gukioneka mwana ucio wi kundu interior kungiaga gukorwo na cukuru angihota kuona githomo ategukorwo na disruption kana maundu maria mangigiria mwana athome mwana ucio no age kugia na githomo ugikinya kugia cukuru cia gukoma na hindi tukurora horo uyu Jerry na iroriria itu ni wega kumenya ati ni kuri mawega maingi muno ma cukuru cia gukoma na especially uiganania na bururi witu tukoretwo tukiaria uiganania na haki ya mwana ahote guthoma na ni kwari mahinda mwana ucio imitwo haki iyo ni undu wa ukonde kuhota gukinyira githomo kiu nigetha kihote kia kumuteithia undu uria ungi wa bata muno thiini wa cukuru ici cia gukoma ni tugite na andu megucemania thiini moimite counties citiganite magacemania na tungirora thiini ona wa utongoria witu ni ukuigua ng'ania macemanirie kuna boarding na riu ni atongoria na ni undu wa gutukana kuu ona rira maracemania utongoria-ini na mabiacara-ini uhoro ucio ni utumaga tugie na national outlook. Thank you muno Reverend. Njuke kuri we Joseph Kamau tondu ni tureyuria atiriri niki kirathie na mbere thiini wa macukuru maitu ma boarding tondu he bata tumenye haria thina uri nigetha tuhote guthathaura na kwaririria nigetha tuunine no tutanakinyirira hauri hari kaundu Reverend agweta ni uhoro wa benefits kana wega kana bata wa gukorwo na boarding schools ni ugata rugo ciana iria cikaraga kuraihu ni marona gwa gukoma magathoma haria marakoma benefit ingi kana advantages ingi cia boarding schools ni iriku? Undu uria ungi Jerry na eroririe itu ingienda kwaria
uhoro konainie na benefit icio ingĩ. Ũndũ wa mbere no nyende kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa tũrarora uhoro ukonainie na gĩthomo, tondũ tũraria uhoro, nĩ tũrarora kĩndũ tarĩ kũmba. Niĩ harĩ niĩ njugaga stage ya mbere ya mũndũ kũmbwo ombĩke nĩ mũciĩ kũrĩa tũkoragwo tumĩte. Kũu nĩkuo stage ya mbere ya creation, harĩa ĩtĩkagĩra praise thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, na kũu nĩkuo kũmba kĩrĩa tũrenda gũkona rũciũ na maumĩrĩra makĩo. Nakĩo stage ya kerĩ njugaga atĩrĩrĩ nĩ gĩthomo-inĩ, na gĩthomo-inĩ gĩkĩ kĩmwe nĩ kĩu tũrathiĩ kuga kĩa boarding. Koguo mũndũ ũrĩa ũrauma mũciĩ agathiĩ boarding athiaga na mbere kũmbĩka nigetha akorwo mũndũ ena kĩndũ kĩrĩa kenda gũtuĩka na kĩrĩa Ngai amũmbire atuĩke. Faida ĩngĩ ya gũkorwo thĩinĩ wa boarding nĩ atĩ mwana nĩ atuĩkaga, nĩ hakoragwo na kũinstilwo kĩndũ twĩtaga discipline and punctuality. Nĩ gũkoragwo mwana ũcio nĩ ũthiaga na kũgĩa na ũigĩrĩrĩku ũguo wa kũgĩa na mũtugo mwega na kũhota kũbuatĩrĩria kaũndũ karĩa ũrenda gwĩka. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, mwana ũcio nĩ agĩaga na confident kana agakorwo no ũrũme wa kũhota gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire na gũkorwo na kĩndũ twĩtaga independent, atĩ no ũhote kũgĩa na ũigĩrĩrĩku ona wĩ wiki. Nĩ wega mũno kũgenda kũmenya atĩrĩrĩ atĩ thĩinĩ wa thukuru rĩrĩa boarding, ũngĩrora nĩ ũndũ wa mathaa ũrĩa makoragwo mathathaũrĩtwo, mwana nĩ ahotaga kũingĩra nyamũ twĩtagwo more co-curricular activities, agakorwo nĩ aingagĩrĩra, nĩ emenyaga na iheo ingĩ iria angĩkorwo nacio. Ũndũ ũcio ũngĩ wa mũico mũno na mwega mũno nĩ kuga atĩrĩrĩ, wahota gũkorwo nĩ ũtũgagĩria meciria. Kĩhumo kĩaguo toguo mũtungatĩri atwĩrire, kĩoneki kĩrĩa kĩarĩho nĩ mwana ũcio akorwo na meciria makinyanĩru, meciria mena thayũ na makũhota gũkinyanĩria gĩthomo gĩkinyanĩru, tondũ nĩ tũkĩũĩ maũndũ marĩa mangĩhota kĩrĩa twĩtaga distraction nĩ ikoragwo ciĩ very minimal. Thengiũ mũno Joseph Mwangi. Reke twambe tũtithie hanini nĩgetha tũracokereria tũmenye atĩrĩrĩ, rĩu nĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa benefit, no rĩu nĩũrakora atĩrĩrĩ hena kaũndũ karathiĩ na mbere, harĩ ũndũ ũtarĩ mwega, harĩ ũndũ ũtarathiĩ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩthiĩ, tondũ rĩu nĩ kũgĩte ciana nyingĩ mũno irarega ũhoro wa boarding. Na ta rĩu harĩ mwarimũ tũraragia nake akauga atĩ thĩna ũrĩa ũngĩ ũronekana thĩinĩ wa macukuru ma boarding nĩ atĩ hihi ciana ici nĩ irathoma mathaa maingĩ mũno, tondũ arimũ maraikara kĩrathi nginya kĩndũ thaa ithatũ kũringana na rĩu ũrĩa mahinda maikaire, no nĩ thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu. Koguo reke twambe tũtithie hanini nĩgetha ũkorwo wakunda tũu. Ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya ũria ndagĩtarĩ tũrarongoreria mũrimũ wa nerves cia magũrũ na moko. Nyitanĩra na ndagĩtarĩ Kanyua Njogu kuma Equity Afya Karatina Medical Center tũtaũkĩrwo kĩrĩa gĩcũngagĩrĩria mathĩna ma nerves. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ĩno ya mwanya kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ngwĩhoka no thiĩte na mbere na kũnyitana na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya reke twaranĩrie, na mũthenya wa mũthĩ ndereti itũ tũrarĩrĩria ũhoro wa boarding schools, na nĩ twaigua wega wa gũtwara mwana boarding, no rĩu tondũ nĩ tũrenda kũmenya nĩ atĩa tũgwĩka nĩgetha tũteithĩrie ciana citũ ciĩtĩkĩre ũhoro wa boarding na tũthiĩ na mbere na kũiyũkia, tondũ twaigua ĩna mawega maingĩ. Reke tũmenye thĩna wĩha na kĩhumo gĩa thĩna ũcio nĩ kĩrĩkũ, nĩkĩ kĩratũma ciana cirege macukuru ma boarding. Tũtigĩre woni waku, ona kana ũtũme ndũmĩrĩri nguhĩ, ona kana ũthiĩ page-inĩ itũ ya Facebook nĩ reke twaranĩrie, ona kana page yakwa Njeri wa Kamau. Ũria kĩũria, tiga woni waku, no twĩre nĩ marĩkũ mangĩ ũrenda twarĩrĩrie thĩinĩ wa studio. Ngwambĩrĩria nawe Joseph, kũringana na ũthuthuria nĩ ũronania atĩ ciana nyingĩ irarega hihi na ũrio nĩ kĩrĩ, ona ingĩ marauga nĩ pressure, kana arauga ndarenda gũikara cukuru ĩyo, kana cukuru ti njega. Rĩu tatwarĩria atĩrĩrĩ, mũciari aracũngĩrĩra atĩa gũkorwo kũrehe ũhoro ũyũ wa mwana ũyũ kwaga kũiganĩra thĩinĩ wa boarding school, kana kwaga kũingĩrana na boarding school? Mũciari nĩ atĩa areka nĩgetha mwana ũcio akorwo ndangĩhota gũikara boarding school? Wathiĩ kuga atĩ ciana nyingĩ nĩ inyitĩtwo nĩ ũndũ wa kũregana.
na mundu undu uria urari hau mbere kuregana guku no tugwitire ni mutugo he mutugo riukite thiini wa ciana muingi uroneka utarariho na mutugo mwega kana mutugo muru kana mutugo wa kuyukia undu kana kuregana naguo umanagia na maundu matatu na undu ucio wa mbere ni maundu maria personal maundu maria marathie meciria-ini ma mundu ma mwana uria kana ma muciari uria ni twirirwo tene ni mutungatiri ni agirirwo ni kuhaririria mwana uyu na njira iria agirirwo kumuhaririria na njira iriku kumuhaririria meciria make na meciria maharagiririo na ki maharagiririo na kuheo information kana kuheo horo maharagiririo na kuheo umenyo na niguo agukora ki akorwa kimenya na niyo twitaga knowledge uharagiririo na kuheo nyamu twitaga facts akaheo uira muiganu ati u niguo gukoragwo kuri agacoka mwana ucio agacirwo experience ona we muciari ni umuhariririe na kumucira uria wagereire we mwenyewe kana mundu ageragira na experience icio ciikagwo atia family riria ragutwara boarding ni koragwo na expectations ciayo mundu ucio ni aciui ni koragwo na kindu kingi societal expectation koguo matanya macio matatu mangikorwo no kinyaniru muiganu mwana ucio agithie kuria attitude yake kana kuyukia gwake undu uyu na niyo twitaga attitude na attitude ni kiu tugaga atiri na githungu perception toward something or somebody urio kuyukia undu mundu urio ramuona wa haria ukumuona atia urio kuyukia thukuru iyo tondu na ni ngirikiria hau uguo ni ukuririkana tariu ithue tugikura mutungatiri gwe thukuru ciarĩmbĩtwo na cietagwo rĩngĩ Kajinga High School kũrĩ ingĩ cietagwo Kahuruko ciana hau haitu kũrĩ ingĩ cietagwo Kamwĩenderi ciana hau haitu ũngĩkorwo mwana ũcio agĩthiĩ angĩkorwo thukuru ĩyo ĩtagwo Kamwĩenderi ĩtagwo Kahuruko ĩtagwo Kajinga mwana ũcio ndarĩ hĩndĩ angĩka atĩa koguo no nginya tũkorwo attitude ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ũmũbundithĩtie gũikarania na andũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondu mwana ucio ni agirirwo ni gukorwa hetwo ga skill ga guikarania na andu both andu agima kana tarimo no na ciana iria ingi thenge muno gwongerera hau bwana Mwangi kuga ri uthuthuria wiriga gwikwo bururi uyu witu wokire na moimirira mari ma kumakania tondu ciana cia macukuru maitu cioigire hĩndĩ ĩrĩa yothe twanjia kũmekĩra ũndũ kana kũmũbangira either nĩ boarding gĩthomo kĩerũ matikonsultagwo na nĩo consumer a ũhoro ũcio andũ aya makoragwo makĩheana services nĩo mekaga research makĩguna o enyewe no consumer mũico wa ũhoro ndakoragwo ekĩrĩtwo hau na ngiuga ũguo twambe twĩyũrie atĩrĩrĩ mwana ũyũ ũrathiĩ boarding rĩ culture yake kũrĩa aroima rĩ ĩhana atĩa na kũu athiĩ tondu he kindu kiragia culture shock turaikara bururi mĩciĩ rĩu nĩkuo kũingĩ mũno about 70% mĩciĩ nĩkuo kwega gũcinda cukuru tondu mũciĩ mwana ũyũ nĩ akoragwo na services ciothe no rĩu acoka atwarwo cukuru agekora akĩhũra nguo agakora akĩhũra ngengere na maũndũ akĩhũrĩrwo ngengere no mũciĩ nĩ ararĩ na ka freedom mwana ũyũ nĩ aharagĩrĩrio changes inĩ icio ngĩheana example rĩrĩa ndathire boarding ndoimĩte cukuru warĩ kũndũ gĩcagi kũndũ gwaikaragwo iria cietagwo kambĩ cia mũthũngũ ngĩcoka ngĩkora cukuru wa boarding rĩu classmate wakwa kana deskmate wakwa arĩ mũhĩndĩ arimũ akwa nĩ ũhĩndĩ mwarimũ ũngĩ arĩ mũthũngũ rĩu kwamba ona kũigua kĩhĩndĩ gĩkĩ na gĩthũngũ gĩkĩ kĩarĩ thĩna ũcoke rĩu kũrĩa ndoimĩte andũ magĩthiĩ bata nĩ karũgendo tondu kĩoro gĩakoragwo half a kilometer away na harĩa mũikaraga no rĩu nĩ wathiĩ kũndũ waingĩrio rumu kĩoro kĩ nyũmba na kĩna maĩ rĩu ũkarigwo rĩu ũhoro wa gathima nĩko kĩoro rĩ ũhoro ũcio hana atĩa na ũhoro ũcio ũgĩtũritũhĩra mũno na tũgagĩkorwo tondũ twatukana na andũ anene na angĩ anini nginyagia mĩikarĩre itũ nao ĩgĩkorwo ĩ mĩritũ that culture shock igatuma andu aingi muno makorwo mari aritu na ndirenda kwaria uhoro wa mwana umire githi woima turukana na kuu thiini muno woka boarding undu uria ungi ni setup ya cukuru ici imwe cukuru private ni iharagiriria ciana na hinya muno
na mwana nä aheagwo kä ndå twä taga individualized attention, agacoka agekora oima private agathiä national school kå rä a competition nä igå rå tondå othe nä a material, na rä u haha ndaraheo individualized attention. Mwana å cio nä å ndå wa expectation akanjia maundu make ku drop psychologically, akagĩa stress, muikarĩre wake ũgathũka, na nĩkĩo ũrakora ciana ici imwe rĩrĩa cia report kũu nĩ tũiguĩte as recently as this year nĩ tũiguĩte ciana ciĩrutĩte muoyo tondũ nĩ maremwo gũcope na this environment tondũ matirarĩa harĩrĩrie. Thengi muno Joseph Kamau, njoke hariwe nigetha ututaririe atiriri tondu we mutarani hari kaundu kamwe ndaiguire ona ni ndathire boarding na ndirikanaga challenge iria ndari nayo nene muno ri ni kumisia andu aitu ngai ni ndakiraga uguo ngarigwo ngai riu ngamona ri dream ni ngweterera meri 3 tukonana ri indi tondu terms ciari longer ruo kona mwana ucio tondu ni eheranio na andu aria mararaginagiria nao aria maraikaranagia nao ugakora ni hagia na ka emotional detachment fulani tarĩria horo ucio na twina ndagika imwe tu kindu kiria gitagwo Jerry, by the way, to andu agima to ciana ona andu agima he kindu twitaga separation anxiety, ne ngithi uguo niwe developaga into stress na even to depression na maundu mangi macio mutungatiria guthia kwaria. Undu wa mbere ingienda kuga ni atiriri Jerry, kaundu kau uguo ga gutuika mundu ni aramisi andu aria angi ni tondu ni mundu kiumbe, na niho tugire ni twitaga kindu gitagwo social maturity, ati no we ndathie no ndigutura ni ngeka atia ni ngacoka. Mwana ucio ni undu wa kwaga gukorwo na muthingi uria Jerry, ona tawe tari guoya we no wakuhaririirie hindi ugithie secondary ungiuria ri no waikarire thi agigutariria maundu maria uguthie gukora na uria ungihota kwimenyerera na uria ungihota ku withstand feelings icio. Tondu wa mbere Jerry, no nyende kuga atiriri maundu macio wathie kwaria kana maundu macio marakora ciana icio ona kuu twathie kwirwo ni mutungatiri nginya mwana akeruta muoyo ni maundu maria marathie meciria-ini make. Maundu macio mathie meciria-ini make na tondu meciria ti mathathauku na ti makuru na ti machua nigetha ahote gutua matua maria magirire maka affect kindu kiu twitaga feelings, na nitugaga atiri feelings are not always correct. Tondu ona no wigue guoya na riu Jerry taru no nyende gukuria atiriri no hindi ithue tukirerwo ndumeria yakoragwo gicagie yahanaga ta ndumo nginyita na moko mutungatiri niguo kana tiguo ni ukumenyita na moko ndumeyo no wakoraga kimundu kamuti karia kauma haria mucie haria thomei gatanaga gagatuika kimundu ukona gigigukora koguo na rimwe feelings ici ciranyita ciana ici ni undu wa maria marathi hakiri-ini guoya ucio agia naguo ugatuika real no ni guoya imaginary ringi ti undu wa ma na hau niho eguka akinyukie makinya maria matagiriire. Koguo na riria kuregai mundu ni agirirwo kumenya hihi niki kiratuma nigetha mundu uyu athikiririo kiria kiratuma na nigetha kuonage is it an imaginary fear or a real fear. To nima ni kuri guoya wa ma na ni guoya ungi